Dobrodošli u novo izdanje podcasta Radićeva 2. S nama je novinar, sada već veteran, jedan od sigurno najboljih urednika u Bosni i Hercegovini, koji je osnovao, vodio i vodi neke od najzanimljivijih medijskih projekata. Nije teško pogoditi o kome se radi, to je Boro Kontić. Boro, dobrodošao u Radićevu 2. Mada ti često dolaziš u ovu ulicu, je li tako? Da, ova je ulica jedna od mojih omiljenih što se tiče kafana, što se tiče Bajbuka, evo što se tiče i vas, a onda mi je to uvijek prolaz na ovaj most Festino Lente, jer imam tamo isto nekoliko loga na onoj drugoj strani Miljacke, tako da mi je Radićeva što prolazna, što mjesto gdje boravim vrlo bitna. Tako da se osjećaš kao kod kuće. Radićeva 2, to mi je second home. Ja se izvinjavam što sam te uznemiravao na odmoru, jer bar ja imam takav utisak, jer rijetko se odmaraš, čitaš, pišeš, objavljuješ, čini se da te nikad nije napustio novinarski nerv. Uvijek se trudiš da znaš gdje živiš i s kim. Ja lično mislim da sam ja izuzetno lijen čovjek, ali da zapravo nisam nešto previše ni uradio u toj profesiji, ali dovoljno sam dugo, ja sam 50 godina, nevjerojatno pola vijeka, dakle sad ove godine pola vijeka da sam ja u novinarstvo. Ja sam ušao u junu 1975. kao student na radio 202 i sad je to znači 50 godina. Ja sam negdje ušao u profesiju kada su Amerikanci poslali one Voyagere 1 i 2 koji su imali zadatak da prođu kroz cijeli sunčev sistem, da stalno šalju informacije i onda pošto je tako je projekcija te njegove putanje da će u jednom trenutku izaći iz ove naše galaksije. I dakle, ja sam negdje ušao u profesiju kad je Voyager krenuo na put kroz naš sistem, ali on je međuvremenu već otišao u intergalaktički prostor, napustio našu galaksiju, ali još uvijek šalje po koji signal. Tako da sam i ja krenuo sam u novinarstvo ko Voyager, malo da vidim okolo šta ima. Sad sam u nekom intergalaktičkom prostoru, tako da može očekivati svašta. Ti si naravno česti čovjek, pa zbog toga si skroman, pa kad kažeš da nisi baš mnogo toga uradio. Razgovarat ćemo mi o tome šta si ti sve uradio tokom svoje karijere, ali nekako meni se čini da je najvažnije da si ti svih tih 50 godina, uspio se izboriti za novinarsku i za uredničku slobodu i na tome ti čestitam. Kako ti je to uspjelo? Ako je uopće moguće dati nekakav kratak odgovor na takvo pitanje. Ne znam kako mi je uspjelo iz prostog razloga, zato što ja nisam nešto posebno hrabar čovjek, ali kad se neke stvari dese, onda ja imam neku reakciju koja je možda izgleda kao hrabra, ali nije to jednostavno način na koji ja prihvatam svijet. Pa ću ti ispričati jednu priču iz mog života. Kad sam ja bio u vojsci, to je bila 77. na 78. godinu, tad se iz vojske išlo rijetko, ali su tad uvedeni prvi put oni vikendi. Međutim, za nas koji smo došli iz Sarajeva i tako dalje, to je bilo gotovo nemoguće iz Niša. Danas bi bilo teško doći, kad je Niš, recimo do Beograda nekih 2 sata i tako dalje. Tad se putovalo gotovo cijeli dan da dođeš iz Niša do Sarajeva. Jedna je varijanta bila preko Beograda jako dugo, a druga je varijanta ovamo kroz srednju Srbiju preko Kraljeva. To je taj vojni rok od 18 mjeseci. Ne, 12 je bio, već tada je bio 12. Ne, on je bio i tada 18-12, ali ako si završio fakultet, a ja sam završio fakultet, tako sam ja za završenim fakultetom došao i išao sam 12 mjeseci. I mi uopšte gotovo nismo ništa uradili, nismo mogli putovati jednostavno, to je tako daleko. I pošto sam ja neke stvari kao uradio, bila je neka priredba za 22. decembar, pa sam ja napravio ko neki mali scenario
mislim, toliko je bila zanimljiva priroda da je na njoj svirao Goran Bregović, koji je bio u istoj jedinici kao i ja. On je svirao, skupili smo neki orkestar, ja sam napisao oko neki scenarij i tako dalje. Pa sam računao da imam neki plus, da me i puste kući. Ajde, obećalo su mi, kaže, ići ćeš kući za 1. maj. Jer 1. maj tako padao da znači pošaljete kao za vikend, ali zapravo ostaneš 5 ili skoro 6 dana. Jer vikend je bio, odeš u petak, vratiš se u nedelju, što je za odlaz, odeš u petak, dođeš u Sarajevo u subotu, budeš u Sarajevo u subotu i u nedelju opet nazad. Jer, dakle, gotovo besmisleno. Za 1. maj ćeš ići, ima 5 dana, 6, pa ono se da isplata. I ja, ok, super, baš mi je drago, rekao da će to biti. I kad se primakao 1. maj, ja sam već počeo da se spremam za taj put, međutim na nekih 5-6 dana, možda čak i 2-3 dana, pitam, treba mi da mi date, ne znam kako se zove, taj papir, kad putuješ. A, kaže meni starešina, nešto, došlo je do neke izmjene, tako da nećeš putovati kući, možda ćeš onda negdje kasnije. Ja kažem, ali vi ste meni obećali. Mi smo razgovarali o ovome prije 3 mjeseca, 4. Odmah poslije Nove godine i to je zakucan taj. Žao mi je, kaže, ispalo je nešto. Ja se vratim tamo do svog mjesta, ostavim te neke stvari, preskočim ogradu i odem u Sarajevo. Dakle, mislim, to je neka moja inicijalna reakcija. Dakle, meni je obećano, to je završen posao, ja sam učinio sve što je do mene bilo i tako dalje. Sad, uopšte nije bio ratno stanje, nije bilo ništa što bi, ne znam, nešto je se njima više svidjelo da pošao neke druge, kao to. Ja sam preskočio ograd i otišao u Sarajevo i proveo 5 dana u Sarajevu i vratio se poslije toga. Mislim, bez ono što se kaže... Dakle, to je bilo iznuđeno, je li da? Ta tvoja reakcija je bila iznuđena. Bez nikakve griže savjesti, bez ikakvog razmišljanja da činim nešto. Ne, činim nešto što je potpuno meni pripada. Tako da, hoću da kažem, ja kažem, nisam nešto posebno hrabar čovjek, ali ja znam kad sam nešto uradio kako treba, ako je to sve, ako je učinjeno s moje strane najbolje što bi se moglo uraditi, jeli, da ne kažem najpoštenije, ne volim tu previše riječi, jer je izlizana gotovo do prepoznatljivosti. Ja tako reagujem. Tako sam i znao, kad smo, recimo, moj prvi veliki problem je bila top lista nadrealista, jer su oni bili potpuno drugačiji, jer njihov jezik je bio drugačiji, sve je bilo drugačije. To je bilo gotovo neprihvatljivo na velikoj radio stanici, kako je radio Sarajevo bilo 70-ih i 80-ih godina. Glavna republička stanica, koja je uvijek nešto, to je dignitet, a pogotovo politički ili bilo šta što bi na neki način dovelo u sumnju. Na to ćemo se vratiti posebno. Da kažem, ja sam znao prvo s kim radim, da su to djeca fantastična, nevjerovatno talentovana, zanimljiva. Mislim, nešto da govorim, su to bili odlični učenici, dobri momci, ali znam da su bili fantastični ljudi u svemu, da je sa njima bila radost raditi. Meni kad neko kaže tu je ovako, to je onako, ja u njega gledam isto kao da on meni priča nekom čudnom jeziku. Ja uopšte njega ne razumijem. Ja samo pređem preko toga. Jednostavno pređem kao kad neko pregazi sve ćeš to morati potanko objasniti. Imam, ali da se vratim. Neću kažem, da mi... Dakle, tako reagujem. Znači, ako znam da sam u pravu, ako znam da sam uradio najbolje što toga, meni je protivljenje tome je zapravo besmisleno. Ja samo kao preko potoka preskočim i nastavim da se bavim tim. Ne zato što mislim da sam hrabar, nego zato što znam da je sve urađeno kako treba i prema tome kad je sve urađeno kako treba, nemoj mi objašnjavati da nije to. To je principijelnost, između ostalog, jel tako, što je hrabrost. Kako osvajao sam slobodu zato što sam pokušavao da svoj posao uradim najbolje što mogu i smatrao sam da je to moj kredit pred bilo kime, jer mislim nije to samo. Ali obično pred čovjeka dođe neko u vidu nekog cenzora koji hoće te spriječi da ne ide ta riječ ili ta rečenica ili taj sklop rečenica i tako dalje, ali problem je u tome što upravo taj sklop rečenica ili ta riječ čini stvar drugačijom i zato je to nešto zanimljivije nego obično. Znači, to je pokušaj da te pretvore u neku običnu materiju, ti se trudiš da sačuvaš to zrno koje si otkrio talenta da ga plasiraš. Ja se sve
plašim da ću zaboraviti na to, to je digresija. Ali samo ću se na trenutak vratiti na tu priredbu. Dakle, ti si imao na raspolaganju tada najveću jugoslovensku zvijezdu, jel da? Nisam ja imao na raspolaganju. Mislim, ali ako si bio reditelj ili scenarista, šta već? Jeste, ali nas je oba dvojicu kapetan zvao, rekao, ajte vi to nešto, i on je uzeo muziku, a ja sam ovo nešto i tako dalje, onda su oni svi, pa mislim, to je tako. A Bregović je li taj standardan JNA repertoar ili je to bilo nešto drugo? Što on izvodio? Ne, nešto potpuno. Ja se više ne sjećam, ali nisu. To su bili muzičari, jedan harmonikaš, jedan bubnjar i tako dalje. Ja znam, to je bio 22. decembar, dan armije, dan JNA, i onda su, i to je bilo tako smiješno da smo mi bili postrojeni u Nišu na nekom stadionu, a gore je bila velika bina. U kasarni je bio ogroman stadion sa binom, i tu sve na bini su bili predstavnici društveno-političkog aktiva Niša, da sve vojnici, dakle uglavnom sve starešine i tako dalje. Samo dva lika, Bebek je bio i mislim, Ipe Ivandi su došli da ga posjete tu taj dan. Koji razbijaju te uniforme. I oni stoje njih dvojica u tom moru tih uniformi, tih odijela i toga, njih dvojica stoje onako kosati, šareni. Mislim, tako da je, a ovo je bila, mislim, priredba, mislim, klasična. Goran sa tim bendom vojnim, nešto su svirali. U jednom trenutku kad vidio da je zapeo, onda je on neki solo svirao i to je bilo potpuno haos. Jer na tu priredbu već unutra, to je bilo u nekoj sali, onda su došli su bili i djeca od ljudi starješina i tako, ne samo starješine bile na toj priredbi, su bili i nešto mlađi ljudi koji su ali su znali šta će biti, tako da su s oduševljenjem gledali svog. Ne mogu se nekako oteti utisku, i dok sam pripremao ovaj intervju i čitao tekstove i tuđe intervjue koji su radili, da si ti nekako imao si sreću da se često nađeš na pravo mjesto u pravo vrijeme. Čini mi se tako. Da, moguće. Daću ja nekoliko primjera kroz ova pitanja, ali tako mi se čini. Da, mislim, bez sreće se ništa ne da uraditi. Mora čovjek da ima malo tog, da ga neko pomiluje s vremena na vrijeme tim mašicama. Vjerovatno, mislim. Doći ćemo mi, imam ja tih nekoliko primjera, ali evo, da pokušam sad da održim taj neki, hronologiju. U ljeto 1975. godine, kao student druge godine prava, završio sam drugu godinu upravo, i dobro. Sad sam slobodan i treća je tek u septembru, a ja radim. Ali dolaziš na Radio Sarajevo, šta te je privuklo tada? Zašto? Ja u stvari dugo vremena nisam ni znao šta želim, nisam nešto ni pomišljao na novinarstvo, nisam to nikad imao kao ideju, ali nisam znao šta želim da bude. Međutim, mada znam kao dijete kad sam gledao na televiziji, kad budu oni neki ozbiljni skupovi, sletovi i tako dalje, mene je odmah privlačilo činjenica da kad svi stoje mirno na himnu i tako dalje, da jedini ljudi koji se tamo vrzmeju, oni fotoreporteri i ovi ljudi sa olovkom i tako dalje, i to mi se, jer ja ne volim tu vrstu, nikad ne volim to kad kažu sad mora biti ozbiljno, sad svi moraju biti, to je meni što kažu, odmah sam protiv toga. I onda rekao, vidi, ovo je profesija dobra, ovi mogu da hodaju dok svi stoje. I kako ste dočekali kad dođeš tu? Kako ste dočekali, jel tada? Ti si bez preporuke, bez ičeg popsa ili kako? Ja sam slučajno tuda, to je moj komšiluk, ja sam to vrijeme stanovao u Kralja Tomislava ulici, tuda sam prolazio, napustio neke prijatelje koji stoje tu u redu, šta radite? Kaže, ima za 202. I ja, u stvari nisam znao šta ću raditi, sam negdje pošao ovako, ali mislim nije bilo bitno. Rekao, ja ću s vama onda ostati da vidim i ja to čudo. Da, mislim, to mi je neko iskustvo. Ja sam radoznao čovjeka, šta god da nešto... Dakle, s ulice, bez preporuke, bez ičega. I onda sam ja jako dobar bio na tom testu. Mislim, zapravo taj test je bio komplikovan zato što je prvo bio na eliminacioni govorni. Znači, onaj koji iole imao neki problem sa glasom je otpadao. Tako da dođe 200 ljudi, ali odmah otpadne 120, 150 otpadne u startu. Mislim, to je nepravedno.
jer vjerojatno ima puno talentovanih ljudi, ali to je problem radija. Dakle, za radio mora čovjek da ima glas koji ne mora da bude spikerski, ali mora da... Onda su išli oni testovi, jel da, iz opšteg obrazovanja, koji sada bili teški, prilično, jer malo ko od nas je znao, recimo, ne znam, ko je... predsjednik, sekretar izvršnog vijeća. Tu sam ja briljirao, jer ja sam inače počeo čitati novine, ja mislim, prije osnovne škole. Dobro, stripove, zadnja strana i tako dalje, pa malo sport, tako da. Ali sam uvijek čitao novine, to sam sve znao. Ja sam ovako... Recimo, komandant prve armijske oblasti. Postave pitanje, ne znam, od 65 pitanja, recimo da sam ja odgovorio na 62, a sljedeći je možda na 38. Tako da su me odmah zapisali, kao ajde, ovoga ćemo primiti, zna sve. Tako da sam ja došao, ali meni je susret sa radijom, to uvijek pričam, bio susret sa najboljim prijateljem koga još nisam do tada poznavao. Dakle, to je za mene radio. Jedan put ja sam ušao i rekao, pa gdje sam ja bio sve ove godine, ovo je za mene. Ja vidim tačno sve, kako izgleda taj studio, kako treba nešto napraviti, da je to nešto što meni apsolutno odgovara. Ja sam vrlo brzo. To je prvo ljeto, to 75. da ja nisam otišao na more, na odmor, na bilo šta. Dakle, čim završiš studij ideš, ne znam, ili odem da obiđem neku rodbinu u Crnoj Gori, pa onda se vratim, pa idem sa prijateljima na more, jer obično smo onako studentski išli 15 dana, 20 negdje, Makarska rivijera, otoci, da li Hvare, da li Brač, da li ovamo, da li Mljet i tako dalje. To je bilo uobičajeno šeme. Te godine prvi put uopšte nisam otišao na more. Ja sam svaki dan dolazio na radio, svaki dan uzimao zadatke. Kakvi su tada bili zadaci koji si dobio? U početku nikakvi, to neku vijest da skupiš, pošalju te, odeš, obiđeš bazene, pa napraviš neki zbirnu informaciju, pa ovo, pa ono. Međutim, ja sam već poslije 10 dana napravio svoju prvu emisiju u trajanju od pola sati. Ako nisam ni smio izlaziti pred mikrofon, nisam znao magnetofon još uvijek, nisam imao ni dozvolu da koristim magnetofon, ali sam uspio objasniti uredniku da je ta tema za koju ja mislim interesantna, da mi je dao čovjeka sa mikrofonom i magnetofonom da to snima, jeli? A ja sam onda sve to kasnije izmontirao i napravio emisiju od pola sata, nisam možda 15 dana radio na radiju. Tako da sam... O čemu se radilo u emisiji, sjećaš se? Ja sam sreo, završila se neka brigadirska smjena, mene su poslali da napravim neku vijest o tome kako su ti brigadiri stigli, ja sam otišao i onda sam to zapisao šta je trebalo se zapiše, ali onda sam pričao s tim ljudima da vidimo onako šta ima, onda su počeli da pričaju neke interesantne priče iz tog njihovog boravka. Nisu bile samo mi smo radili pa smo zemlju gradili i tako dalje, nego su bili onako neke životne priče, taj susret sa ljudima iz svih dijelova zemlje, pa onda tako neke duhovite priče. Nije bilo i onda sam ja rekao, šta mislite da vas onda pa dođe, i onda sam ja to sve organizovao, otišao, snimio i onda došao i u režiju, čak i smontirao emisiju s pomoć naravno ovog tonca, ali dakle meni je na radiju sve bilo interesantno. Ja sam to sve želio da saznam kako se radi ovo. I nije mi bilo teško da provedem dane i dane, i noć. Šta god treba, ja sam tu mogao da... Čitao sam jedan tvoj tekst, to je skoro pa ljubavno pismo Nagri, magnetofonu, s kojim si ti bio oduševljen, i kao on je bio kao poseban, moglo bi se reći statusni simbol novinarskih veterana. Nagra je ono što je Rolls Royce u automobilima, to je Nagra među magnetofonima, to je ručno rađen magnetofon, to je radio jedan Poljak koji je prešao u Češku, odnosno u Švicarsku, tamo je završio taj čuveni, mislim da taj tehnički fakultet koji se nalazi negdje, ne znam u kojem gradu, da li u Cirihu ili negdje. To je uvijek među 10 najvećih univerziteta. Znači Harvard, Oxford, i uvijek je taj tehnički univerzitet, da li je u Cirihu ili ne znam gdje. I on je završio taj fakultet i on je tu uradio tu prvu Nagru i ta Nagra je... Ona se poručivala, svaka ko hoće da kupi Nagru, onda se najavi, jer oni ne mogu da proizvedu toliko koliko se traži.
se mogu da proizvedu možda 1100 ili 2000 godišnje i onda oni imaju 20.000 i tako dalje. I radio je čekao po par godina dok nije dobio svoju prvu, onda je već bio na listi stalno i onda je dobio i taj nagrada. Fenomenalno, ali nisu davali novinarima, to su mogli samo da uzmu tehnički snimatelji. Snimatelji koji su obučeni. Iako smo mi gotovo na radiju prošli 6 mjeseci obuku na tome i polagali na kraju komisija sa 3 čovjeka koja te ispituje, ti pred njima moraš sve da uradiš, da uključiš magnetofon, da ušnjiraš trake, da snimiš, da završiš, da kompletan posao. Mislim, to je kao komplikovanije, ja mislim, nego polaganje vozačkog ispita bilo na radiju. To. Ali kasnije sam ja nekako malo što kažu osvojio neku vrstu slobode, pa sam i ja dobijao tu nagradu koja je bila, recimo, drugi magnetofon koji smo mi koristili, najčešće smo koristili je Uher, to je njemački magnetofon, ali on je imao jedan mislim, morao se biti vrlo, vrlo pažljiv. Njegov način na koji je mikrofon ulazio u taj magnetofon, tu je bio uvijek izvor nekih problema. Ti ga staviš, zatvoriš i to sve. Međutim, ako malo pomjeraš više mikrofona, ponekad je čovjek temperamentan kad radi ili ovo nešto, nekad je znalo da napravi neka pucketanja. Ta je veza, to je najslabiji dio tog Uhera, bila ta veza između mikrofona i tijela magnetofona. Dakle, tu gdje se... Kod Nagre je to sve bilo, dakle sve ručni rad, sve je bilo napravljeno, tako da taj mikrofon koji mogu se bukvalno ovako kao lasom bitlat mikrofonom, nikakve veze to sa snimkom. Ona je tako fantastično snimala i ona je, znači njena glava, prva je bila glava za brisanje i odmah, znači i ako si ti imao nešto na toj traci, on je to odmah obriše i onda ide naredna snimanje i tako dalje, tako da... Ali jako teška sprava, je li tako? Teška, imala je, ne znam, sad pričaju nekih 12 kila, mislim 12 kila je pretjerano, mislim da je imala sigurno jedno 7-8 kila. No. Opreme ti kad je staviš na leđe, uvijek se govorilo kao za novinar, malo im svima rame jedno kao John Wayne, spušteno, i on je nosio, nosio nadu. Ali mislim, to je sve dio. Ja sam mislio kad sam radio na radiju i to svima govorim, da čovjek treba da zna sve procese u radiju, sve kako izgleda. Ja sam sve znao i sve sam naučio od fonoteke gdje je arhiva, gdje su sve ploče, trake i tako dalje. Izučio sam tu fonoteku. Naravno, izučio sam i ja sam uvijek mogao na radiju sam smontirati svoj prilog. Iako je tako, u to vrijeme to nije bilo jednostavno, to je bilo manje više, zato je tražilo stručnjaka, tonca. Naravno, to su elementarne stvari. Nisam baš mogao snimati neke složene radiofonska dijela, ali prilog, glas, naglas i te stvari. To je bilo. Ali očito si pokazivao invenciju. Jesam, sve sam ja izučio i meni je radio bio jako, jako poznat. Dakle, šta god da sam radio, ja sam znao cijelinu stvari. Znam sve, tako da kad nešto radim, ja ne moram puno da izmišljam ili da se dovijam. Znam tačno kako ćeš doći do toga. Šta se da uraditi, gdje se to nalazi, kako ćemo to uraditi, šta nam treba i tako dalje, koliko je to komplikovano ili nije. I jednostavno, ali ja sam zaljubljenik u radio. Meni je radio bio manje više sve, tako da ja sam to radio, što kažu, bez ikakve prisile. To je bio jedan osjećaj koji imate, kad idete s radošću na poslu. Baš sam ja u toj knjizi napisao, moja mama nikad nije mogla da shvati da neko ide na posao u 9 sati. Mislim, ponekad i u 9:30. Do duše zaboravljala je da ja radim svaki vikend i da ustajem u 6 subotom, a i petkom ostajem ili četvrtkom i petkom ostajem do ponoći, do iza ponoći i tako dalje. Ali primjećivala je osnovno da ja ne moram da idem ujutro rano na posao, što je na radiju tako vam je u tim profesijama. Ona naučila, muž je išao stalno ujutro na posao rano, otac je bio pekar, dizao se, ne znam, imao radnju i tako dalje. I
Jedan put sam ja bio na radiju i sad me zove ova jedna žena, nema puno ranih telefona, kaže, zovete majka, nešto je panično, ne znam šta je. Ja se javljam na telefon, šta je rekao bilo? Brzo, kaže, dolazi, stigo nam je ugalj. To je oko početak jula, otac kupio ugalj za zimu, došlo 3 tone i to se istovari u sred kralja Tomislava na pločniku, ali treba ga ubaciti. Ima ulaz, uske prozore, niske. One direktno toga. Ja kažem, mama rekao, sad, a nemoj, molim te, ništa ne govori, dolazi, to se mora sad završiti. Ja kažem, ja imam 2 brata, ovaj mlađi tad bio možda u osnovnoj školi ili u gimnaziji, ali stariji je radio kao i ja, jeli? On je bio ljekar, radio gore na medicini. Ja kažem, pa si zvala Zorana, ovog starijeg? Da. Ono, pa kako ću ga zvati, čoveče, on radi. Da. Dakle, percepcija tog posla je bila nemoguće da ti ljudi, razumiješ, ti koji idu u 9 sati šta rade. Možda vidi da se zabavljaš. Meni je posao, ja sam na posao išao sa radošću. Meni je posao bio, a i danas je meni to, ja uvijek recimo, kad mi neko kaže, jedva čekam gdje čekaš, jedva čoveče, pa ovo se radi cijeli život, ne može čovjek, to je ko kauboj, mislim, u čizmama se gine, nema druge. A ti si vrlo brzo, jeli, možemo reći, da, evo, to je, dakle, nije prošlo ni 4 godine, ti si dobio zadatak da uređuješ jutarnji program. Ja koliko znam, on je tada bio jako važan dio programa. On je i sada važan dio programa, kažu da, iako radio je prilično odumire, na zapadu je za jutarnji program angažuju najbolje voditelje, najbolje komentatore. Samo što je to nije jutarnji program prvog programa koji počinje u 5 sati ujutro i ljudi svi znaju, jutarnji dnevnik uše, spremaju se na posao, ide dječji, probudilica i te stvari. To je jutarnji program drugog programa radija koji je počinju u 8 sati. Ja sam uvijek dobijao poslove koji ne počinju tako rano. Ali to je bilo, tek sam došao, ja sam radio komplikovanije stvari na 202, ja sam poslije godinu dana na 202 vodio programe po 3 sata sa ne znam koliko reportera i tako dalje. 202 je bio čaroban u tome što ti je, ako si htio, ako si znao i imao volje, zato dao šanse. Ja sam prenosio utakmice sa u kojoj godini to govorimo? Između 75. i 77. Dakle, ja sam prošao svašta na 202, ja sam toliko radio, onda kad sam se vratio iz vojske, kad su me pozvali, ja sam otišao, dakle, na radio, rekli su, evo, drugi program počinje prvi put od 8 ujutro. Dotle, drugi program je počeo, to je posljednji program radio Sarajeva. Napravljen je prvi program, naravno, 45. pa 202, 71. pa treći program 73. i 75. Upravo kad sam ja došao na radiju je osnovan drugi program. Ja sam čak to je bio 1. oktobar 1975. I ja sam kao već novinar 202, već ja sam tu u poslu, pošao nekim poslom dole u tu, tamo odakle ide program i kroz taj hodnik koji je uglavnom pust, tu nema puno ljudi, tu ljudi dolaze samo da završe svoje obaveze, da odu, da vode emisije, da uđu u studio, tu se rijetko ko sjedi, ako kakav gost dođe. Dakle, to je uvijek prazno, manje više, nema tu ljudi jer su ljudi u studijima, režima rade. Kad ja ulazim, masa ljudi, 20-50 ljudi ima upaljeni reflektori, mikrofoni. Što je rekao? Kaže, otvara se, kaže, drugi program. I ja stanem tu i gledam to. Bio Bato Zurovac, bio urednik prvi, bio Zoka Kapa, prvi voditelj. I ja to gledam baš. I ko će pomisliti da ću ja najveće godine i najljepše godine svog radijskog života provesti upravo u tom drugom programu, da ću provesti u njemu, gotovo 12-13 godina i da ću ga formalno zatvoriti. Na kraju zatvoriti početkom rata. Početkom rata. I to je interesantno. A došao sam slučajno, gledam kako se otvara taj program. Eto, čovjek ponekad kad dugo živi ima priliku da vidi tu history, ono što se kaže baš... Je li iz jutarnjeg programa nastaje primus taj legendarni? Ne, taj jutarnji program išao od 8 do 9, on je uvijek išao od 8 do 9, neka emisija je bila tačno u 8, koju smo dobili ja i Jerry Tuzlić, pa smo nas dvojica kao novi koji su stigli u taj program, šibali te smjene.
pravili, mislim, nama je bilo u ruke. A onda su krajem te godine meni ponuđeno, pošto je dotadašnji voditelj Primusa i ovo došlo, koji je bio dio te jedne velike ekipe dobrih novinara, mladih, koji su bili mladi, recimo, početkom 70-ih, koji su osnovali Mivion i tako dalje. To je ekipa Slobo Minić, Goranka Oljača, Zoran Đuričić, Irfan Čalo i tako dalje i tako dalje. I ovo došlo između ostalog, oni su tu i on je odlučio da ide, nije imao stan, otišao je u Mostar, tamo mu je ponuđen stan i ostalo je upražnjeno taj Primus i meni su ponudili da ja... To je skraćenica za... Priča i muzika subota. Malo kao uzmeš prvu riječ, drugu riječ, dobiješ Primus. I ja sam dobio tu emisiju 79. godine, mislim da je 10. novembar bio kad sam ja tu emisiju preuzeo. Ja sam preuzeo model te emisije, ali sam je manje više promijenio neke stvari koje su činile meni važne. Ja sam uveo neke 2 rubrike koje su dio nekog mog odrastanja uz 202, prevodi engleskih pjesama, što je po meni bilo interesantno. Mi smo tu muziku vrtili, ali manje više rijetko je ko znao o čemu se tu radi. Da. Pa sam, a na 202 je bio jedan zanimljiv čovjek koji je prevodio, jer je govorio engleski fantastično. Vidiš kako toga čovjeka da se sjeti imena. Mostarac, koji je prevodio engleske pjesme, ali bukvalno uživo. On uzme ploču, stavi se ploča, vrti se, on sjedi u studiju jer je govorio engleski besprekorno, jeli? Kao simultano prevodio dok traje ploča. Simultano on prevodio. Se pusti, onda on odmah ide, govori i tako dalje. On je bukvalno promašio grad, državu i mjesto rođenja. On je prvo rođen negdje u Engleskoj 1000%, jer je govorio engleski, mislim, fantastično, gotovo sa lakoćom. Tada su, ja mislim, objavljeni, jel da, i stereo stihovi Dragoslava Andrića, jel tako? Jer mnogi ljudi nisu baš razumijevali o čemu pjevaju ta knjiga je bila jako, jako prodavana. Da, u tom ali on je bio jedan zanimljiv lik koji je dolazio tu. On inače donosio ploče stalno. Uvijek su na radiju, ko ima ploča, pogotovo ko je donosio ploče iz Londona. On donosio ploče, dobijao ih je, donosio je i onda pustite ploče, bio je jako interesantan. Jako interesantan tip. Ja sam ga puno volio i cijenio. Poslije se ispostavilo da smo na kraju neka svojita rodbina, jer je on bio jedan dalji rođak od moje žene kasnije, ali u to vrijeme smo se samo poznavali. I on je to tako radi. Onda sam ja, kad sam počeo raditi Primus, rekao prvu stvar koju ćemo uvesti, to će biti ti prevodi, a onda sam uveo i top listu nadrealista kao neki moj oblik. Mislio sam da ne može biti emisija bez nekog humorističkog dijela, nešto što malo drugačije. Uvijek ima puno ozbiljnih stvari na radiju, pogotovo tih 70-ih i godina. Samo da se to ovo, ispričam, ti si to sigurno čitao, kod Senada Avdića, u Golim godinama, kad on kaže da kako je Velibor Čolić, kako je prevodio Toma Vejca, oni su to objavili u licima, da bi shvatili da čovjek ne zna engleski jezik. Da je on napisao nešto sve. Da je on pretpostavljao. Ali, ne, ovaj je prevodio besprekorno, on je bio potpuno Hamo Mostarac, čuvena ličnost tog vremena, jedan stvarno fantastičan lik koji je meni bio. Kasnije sam ja još sa njim i puno i družili smo se. On je bio jako, jako zanimljiv. Kažem, nekako je promakao, a bio je jedan od tih nekih čudnih likova sa radija. Potpuno, kad imaš neki proizvod izvan standarda koji se pojavlje, tako on je bio čovjek izvan standarda. Ali eto, uticao na to da jer sam gledajući njega na 202, kako sjedi i prevodi iz prve ide Elvis Presley in the Ghetto, on za sekundu, kako
napolju vrućina 50 stepeni, a ono počinje hladni zimski dan u Čikagu i tako dalje. Odmah to. Tako da je to bila, ova top lista je bila nešto, taj jedan pokušaj da se napravi nešto duhovito, da bude nešto... Vratit ćemo se na to, imam poseban taj jer imam... Tako da tu... i onda ovo ostalo je bila klasična... Tada dolaze to je, jeli, već se približavaju te famozne 80. godine, jeli, koji su na prostoru bivše Jugoslavije, ne samo u Bosni i Hercegovini, bile prava kreativna eksplozija. Jel tako? Da. Zašto je to tako? Ja sad ne vjerujem, postoje ove nove generacije koje kažu da se tu radi samo o nekoj nostalgiji našoj, ali postoje i dokazi u kojima se može govoriti zbog čega je to da se radi o kreativnoj eksploziji na muzičkom planu, književnosti, filmu, pozorištu. Ja lično, da li si ti sebi pokušavao objasniti da li se radi o nostalgiji ili je to... Ja sam pisao neki tekst, ne znam, za prošle godine ili prošle godine za onaj Pulski festival, jer tamo su imali neku izložbu Milomira Kovačevića strašnog o 80-ih, pa sam ja napisao kao neki tekst sa tim nekim pitanjima, otkud te 80-te u Sarajevu. Ja lično mislim da su 80-te zapravo logičan dio onoga što se u Sarajevu dešava 60-ih i 70-ih. Dakle, one su izronile kao kad čovjek donosi neki materijal već godinama i odjedanput izroni građevina, jer to već 20 godina se tu nešto slaže i onda kad neko u jednom trenutku skine zastor sa toga, kad vidi građevine kolika je skočila, a niko ne zaboravlja da su već 20 godina ljudi tu donosili, slagali, samo što je bilo malo pokriveno. Da, ti govoriš o snimanju vjerovatno Akademije scenskih umjetnosti. To je još već i kasnije. Mislim, sve što se tu dešava, recimo, za mene je vrlo karakteristično to što je kad je napravljen Dom mladih iz Skendere uopšte, to je znači 69. godina, novembar kad je otvorena Skenderija. To se poklopilo upravo da sam ja te godine pošao u prvi razred gimnazije. Dakle, tako se to poklopilo i onda je odjednom se pojavio taj Dom mladih sa tim večerima koncertne muzike svake subote i nedjelje. Ja sam najčešće išao subotom i onda smo gledali, mislim, sve što je imalo u gradu da svira. Neki dan sam, recimo, pričajući sa Pašom Ferovićem o njemu, o tom čuvenim producentom prvih ploča zabranjenog pušenja i čovjekom koji im je dao studio da snime to. On meni kaže, on je otišao negdje u Norvešku i proveo je u Norveškoj 5-6 godina, živio je tamo, zaradio nešto, pa svirao je tamo, zaradio nešto para, kupio neku opremu i tako je napravio taj studio kasnije u Sarajevu. Ali zašto si rekao otišao u Norvešku? Pa on kaže zato što se napravio Dom mladih. Kad je nastao Dom mladih, svi se svirali tamo, ali više su nestale one stare svirke koje su bile po domovima kulture i to gdje smo mi svi svirali, gdje smo svi mi nastali, ali sad je za takve bendove to bilo više samo možeš, ako si veliki, pa možda sviraš u Dom mladih. Tako da ima Dom mladih, ono što kažu, protupriču. Ali Dom mladih je odjedanput se pojavio kao neki fokus za sve nas, da dođemo tu, da slušamo tu muziku i to je jedna energija koja se tu skuplja, jednostavno imaš priliku da gledaš, da slušaš, nije to samo da trčiš po nekim malim, nego to je jednostavno koncertno mjesto. 80. se to, došlo je do izvjesne i relaksacije u društvu u to vrijeme, je li tako? Ja nisam siguran da nikad nije. Tito jeste umro 80. ali ta relaksacija nije postojala do 87. nikakva. Mislim, što se tiče, ja govorim iz medijskog ugla, što se tiče razumije. Ništa nije tu bilo nešto posebno. Uvijek je bio ogroman problem da se učini nešto. Jer mislim, nekako je cijeli sistem bio postavljen tako, ali imate te urednike koji zapravo najčešće... Ja sam imao sreću da je moj prvi urednik bio Zijad Izdarević, koji je imao neku veliku, kako da kažem, širinu, bar prema meni.
i stalno me guro, podsjećao me, može li ovo, uvijek mi je ono neke, ali je bio, volio je poslušati novinara, volio je da ako mu nešto ispričaš, ako mu pokušaš objasniti, nije ono bilo, ovo ne može, ili ja znam, nego razgovaraš, tako da je bilo to, mislim, on je, recimo, mi smo ga na neki način počeli obrađivati još 75. krajem 75. kada je izašla vijest da Rolling Stones se sviraju u Zagrebu 76. da nam nešto malo finansira taj put, valjalo je do Zagreba 2-3 dana otići i tako dalje. I stvarno je bio Jack veliki, učinio je baš, ali kako je to učinio za mene i za još jednog kolegu, onda su se pobunili u redakciju, onda je on napravio cijeli program u kojem 4 otišlo u Zagreb na obuku, na radio Zagreb, 4 u Beograd, da malo vide, da nauče. Tako sam ja otišao u Zagreb, ali ja sam, dobro, i obuka je bila odlična. To je taj mitski koncert Rolling Stonesa. To je prvi koncert Rolling Stonesa, sviraju, to je kraj juna 76. Da. Tako da je moj urednik bio onako drugačiji. Obično urednici, zapravo njihova glavna funkcija, bar u socijalizmu, bila ono nekako cenzorska. Dakle, da ne propuste nešto što bi naudilo našoj stvari. Naravno, bilo je puno fantastičnih urednika koji su te obrazovali, koji su te na više načina učili i profesije, ali učili te da jednostavno stvari prihvataš iz novinarskog ugla, da nekako život posmatraš iz novinarskog ugla. Ja sam jedan put otišao, pa me uhvatila kiša, da sam išao kući, pa ujutro kad sam došao na posao, sam morao to da ispričam, kakva je kiša sinoć bila, pita me urednik, pa gdje si ti pošao tad, kako gdje sam pošao, jedva sam do kuće došao, čoveče, probijajući se preko ovoga, preko onoga, a što nisu otišao kad na radio stanicu, šta ću rekao na radio stanicu u 11 sat, pa kada napraviš vijest o tome, tako da sam naučio zarana, već kao volonter sam naučio da stvari posmatram i da kad idem, jednostavno stvari posmatram iz svog ugla, taj ugao znači gdje god vidiš vijest, to je vijest, jel? To se mora zabilježiti. Ono što me, kada si okupio ekipu omladinskog programa, koliko si imao godina tada? Ja sam već u dobrim godinama. Omladinski program je nastao 87. godine, ja sam imao 32 godine tada. Ali omladinski program je zapravo trebao da nastane 85. godine. Jel? Kad ja još nisam čak ni punih 30 godina imao, jer moja ideja bila 84. kad sam završavao primus, ja sam rekao ja ću još raditi 84. godinu, možda početak januar, i to je to, ali to sam rekao godinu dana ranije. Ali kada se čitaju... I onda sam rekao, predložio sam, pošto je popodnevni dio drugog programa bio onako, to su samo bile neke emisije, bio neki čudan naziv, zato ne znam kako se ovako nešto, ramplisažne emisije, mislim. Šta je ramplisažno, ne znam jedan danas. Ali uglavnom, tu su išli samo blokovi muzike i bio radio roman. A ništa nije bilo, nikakvog čovjeka tu nije bilo. Mi smo izlazili što se tiče studija već u 2 sata, a do 6 je bilo prazno. Ja sam rekao, ajmo to napraviti kao neki omladinski program. Zovnemo mlade ljude, studente, dođu, tu se obučavaju, ja ću raditi jedno 2. Kako Boro, je li postojala neka audicija za to ili nešto slično? To je kasnije. Ali ja sam mislio, ćemo mi krenuti odmah. Ja sam ono što kažu vječni optimista. Kad kažem ideju, ako kažu pa nije to loše, mogli bismo, ja sam mislio ćemo mi to krenuti odmah, da ću ja bukvalno kako završim s primus preći na ovo. Međutim, moramo sačekati da vidimo kako. Sad je to složena priča. Ja sam pravio neke eksperimentalne programe svaka 3 mjeseca, 4 sata programa, da ljudi vide šta je to, pa da bi se mogli odlučiti. Ali ti radiš programa, nemaš ljudi, tako da. Ali onda kad se odlučilo, to je zahvaljujući Nađi Pašić, koja je upravo preuzela poziciju direktora radija 87. godine u proljeće. Ona je odmah čim je preuzela poziciju direktora radija, zvala mene i pita šta je s onim omladinskim programom. To kao tema stajala stalno. Šta je? Čekam neku dozvolu i tako dalje. Možeš početi. Ali da li je to, dakle, pitanje ponovo te tvoje sreće da odmah naiđeš na nevjerovatnu grupu kreativaca, ili su oni birani, ili su se sami, da upotrijebimo taj izraz,
da se ta ekipa kako se to kaže, prošla kroz neka filter i to, čemu se radi? Da ti kažem, ti u gradu Sarajevu onog vremena, ali ja mislim i danas, to ti je kao lov na pastrmke u onome, kako se zove, u onom bazenu gdje ih goje. Gdje god baciš udicu, iščupat ćeš jednu. Tako ti je i Sarajevo bilo 80. godina, mislim da je Sarajevo isto danas, samo što je danas drugačiji kontekst. Postojala samo jedna radio stanica velika. To je bilo Radio Sarajevo, nije bilo drugih radio stanica. Nije bilo 100. Sa svojim potencijalima, sa svojom snagom, sa svojim iskustvom. I ti zoveš na audiciju za neki omladinski program studente. To je veliki univerzitet, mislim, u to vrijeme, ogroman, i tebi dolazi, ti se nisi ni okrenuo, tebi dolazi 200 ljudi. 200 ljudi uvijek se nađe 20. Mislim, zavisi kako izgleda. Ti napraviš te neke testove, neki to s lakoćom, recimo Senad Pečanin je prvi prošao na tom testu, on je baš bio kao i ja, dobar u ovome. Ovo je znao sve, pošto je čitao, ne samo politička, ali čitao novine, pratio, tako da je on bio jako dobar. Ali mi smo dobili tu, ne znam, možda nekih 20 ljudi, ali to je uvijek tako, ti ljudi jako brzo, to je kao radio i uopšte ta vrsta medija, to je kao voz indijski koji ide između dva grada dovoljnom brzinom da čovjek može uskočiti u njega vazda i iskočiti kad mu dosadi. Tako da i ovo, to je indijski voz u koji ljudi ulaze, ako mu se sviđa, ako mu nije veliki problem što pola je sjedi gore na krovu, unutra je zagušljivo i toplo i nema mjesta. Mnogi od njih su poslije postali baš uspješni ljudi. Ali kada pričaju recimo o tom vremenu omladinskog programa, oni uvijek pominju kao Boro Kontić nam se okupio, on nam je pomogao, on nas je zaštitio, on je ovo, on je ono. Kao da si bio predsjednik izvršnog vijeća, tako te predstavljaju tim intervjuima. Ja sam ovakav urednik. Ja smatram da je posao urednika da za početak ostavi ego sa strane. Dakle, pogotovo u takvoj vrsti programa. To je zamišljeno kao program u koji će mladi ljudi dolaziti, učiti i dobar dio će njih ostati na radiju. Neki su ostali, neki nisu, većina nije. Ali to je smatrano kao neka vrsta škole. I moj zadatak je bio da tim ljudima omogućim da se iskažu, a ne da se ja iskazujem. Dakle, nije moje da se iskazujem u tom programu, njihovo, a da im ja pomognem maksimalno. Rekao sam im odmah, neće vas niko ovdje nikad dirnuti, šta god bude, prvi ću ja odgovarati, a vi ćete biti zaštićeni. Nije dolazilo do gubljenja kontrole, jer uvijek je s tim kreativnim individualcima, to uvijek je mali ples. Ne može, to su mladi ljudi koji onda je radio takav, nije to novina. U novini urednik dobije sve tekstove pa ih vidi na radio, čovjek uđe u studio, vodi 2 sata emisiju, ko to može kontrolisati? Ono može niko kontrolisati. To je jednostavno, to je jedan put koji, ali radili su, mislim, svašta, mislim, ponekad je to bilo na nivou nekih dječjih šala i tako dalje, nešto opsovat u programu. Da. Što je sve nekako podnošljivo, ako nije duže od 5 sekundi, jel? Ali je bio uvijek problem, jer smo mi, to je već 87. godina, 88. 89. a to je vrijeme vrenja u Jugoslaviji i u Bosni. Mi smo, omladinski je procvjetao, nažalost, ali poslije afere Agrokomerc, jer tada zapravo se ono što je bila latentna sloboda pretvorilo u pravu slobodu. Niko imao vremena da se s tobom bavi, jer se zabavili o jadu i o sebi. Tako da je se sad moglo se nešto lakše raditi, tako da. Iako je uvijek bio problem, mislim, sad kad čovjek priča te stvari, nekako izgleda smiješno, ali uvijek je bio problem koga smo zvali, šta smo uradili, ali Slovenci su tada bili fantastični, da smo mi uvijek zvali Slovence, jer su bili fantastični, jer su bili drugačiji, prodorni, slobodni, koji su otvoreno govorili o stvarima. Mislim, su se prvi sprdali sa štafetom, mislim da niko ne kaže umro Tito već 8-9 godina nakon njegove smrti, još idu u štafete za njegov rođendan. Mislim,
To su stvari koje kad čovjek sad posmatra sa strane izgledaju kao društvo nekih mjesečara koji onako mahnitaju i tako dalje, ali oni su tako da smo mi jednostavno uvijek smo se bili skloni njima. Ja sam još i ranije dok sam radio Primus, mi smo imali svake godine neki koncert Primusa u Domu mladi, 3-4 godine smo imali to. Kao završetak godine, pa napravimo koncert, zovemo bendu. Ja sam uvijek zvao jedan slovenački bend da bude tu, jer jednostavno nekako sam imao najviše tog nekog osjećaja da se kod njih dešava nešto što je izuzetno vrijedno pažnje, što moraš slušati, šta govore, kako razmišljaju i tako dalje. Tako da mi je to bilo važno. I tako da onda kad smo mi... Što je u stvari pravi put, i dolazak prvi koncert Pankrta u Zagrebu je iznjedrio tamošnju novotalasnu scenu. Tako da ja sam uvijek imalo je neke logike. Ja sam uvijek volio sam zvati Slovence, a pogotovo već tamo 87. 88. oni su bili toliko bitni, oni su unosili u to jedno učmalo društvo, u to jedno društvo opterećeno ideologijom u kojem ljudi su više i zaboravili šta je zdrav razum, nego onda vuku se pa kod nas je tada negdje, sjećam se, koja je to mogla biti godina, 88. 9. Kad je Kemo Kurspahić skinuo sa oslobođenja Druže Tito, mi ti se kunemo. Stalo 10 godina tu. 9 godina. Da. I on je to skinuo jedan dan i to mi je interesantno, to mi je bilo vrlo važno. On nikom nije ni rekao ovim svojima iz ovoga, kako se zove, iz kolegija, a otišao na put u Beograd, računajući ako bude neke frke i tako dalje, da pametno, to su jednostavno, što kažu, strateške odluke, to je dobar trener koji zna kad se treba povući, kad treba isturiti ali sluša omladinski program u putu i naravno to je za nas idealna tema, ne može bolje, to je za fudbalera volej skinuo neko to je nama tema, odmah otvaramo program bukvalno 20 sata otišlo Druže Tito, šta mislite o tome? I zovu ljudi i to je to, ali mislim možda kažem šta je to je simbioza, kad neko radi dobar potez ili radi potez koji je na ivici noža jer može da se društvo okrene potpuno suprotno, ali ti imaš jedan program koji to istura kao temu, ne stidi se toga, jer obično je kod nas bilo šuti dok ne kaže forum će onda po ušima, onda svi po ušima. Ima program koji od toga pravi dnevnu temu, javljaju se slušalci, prvi odmah opsovo oslobođenje, stidi, sram, neka drugi isto to, treći već se javlja, ja mislim da je ovo pametan potez, četvrti, i meni se čini, peti, član kolegija oslobođenja nama nije rekao, ali moram priznati da se slažem sa njim. Odjedanput se atmosfera mijenja, nešto što izgleda kao što je bio u to vrijeme riskantan potez, skidaš nešto što postoje, Druže Tito, odjedanput, zato je vrijednost medija. Kad mediji, ali radio je tada bio važan, a vi ste očigledno i profilisali publiku, je li tako? To je za nas bio penala, onda publika je naša bila uglavnom, to je idealna recimo marketinška publika, između 17 ili 16 i 35, 40 godina. Dobro, bilo i drugi, ali to je dominantna masa. Mi možda nemamo, recimo imaš radijsku emisiju koja ima 800.000, recimo Đerdan, ali njegova je struktura takva da je neiskoristljiva recimo marketinški, jer to sjedi uglavnom neki, ne znam, evo ja sam sa stariji čovjek, pa stariji svijet, penzioneri, dakle ovi koji marketinški, ovdje najpotentniji dio stanovništva, ako ima samo 250-300.000 slušalaca, dakle 3 puta manje nego Đerdan. Ja se sjećam da u komentarima su bile kreativne rasprave, ponekad mnogo zanimljivije nego od onoga što se dešava u studiju. To su rasprave bile otvorene, fine, tako da je to jednostavno, i tako se probija ta granica, ali ne može ni jedan program, ako je program sam, ako je, mislim, provokativan, ali ako je sam, što kažu, to isto kao da trčiš sa lošim trkačima. Mislim, ti da si najbolji, ti se onda utopiš u taj ritam loših trkača, ali ovdje imaš 3-4 brza trkača, pa onda oni sad počinju da diktiraju ovoj učmaloj ekipi ritam. Tako da
da je to dobro i za nas bilo da oslobođenje od jedanput drugačija novina, da se oni pojavljuju sa drugačijim tekstovima, da ne pišu samo one plahte onih saopštenja, rezimea i tako dalje. Koji sad nakon ništa ne znači, nakon protoka vremena. Po arhivama se ne čitaju. Niti čita, niti gleda i tako dalje. Od jedanput ti imaš nekoliko, da ne kažem da je u to vrijeme, naši dani koji su već postojali i prije omladinskog programa, oni se pojavljuju tu kao i tu se pojavljuje Valter. Dakle, imaš 3 omladinska časopisa, to zapravo nigdje ne postoji na prostoru bivše Jugoslavije takva jedna koncentracija. Dakle, poslije toliko godina te jedne učmalosti tog života u ideološkom obrascu, tog ponašanja novina, medija kao produžene ruke politike, od jedan put imaš nešto sasvim drugačije, jednu atmosferu koju prihvataju ljudi i tako dalje. Ali najvažnije je da ne budeš sam, jer ko što kaže ovaj jedan novinar, sad smo radili neki serijal i onda on kaže, kad je on doznao jednu informaciju u Beogradu koja je bila bitna za Srebrenicu, a tek se otkriva ta Srebrenica i on kaže, meni je bilo najvažnije sada da ne budem sam. Dakle, ima ekskluzivnu informaciju i sad svako bi prirodno rekao, znači za novinarstvo da ekskluzivnu informaciju, ne, njemu treba još i jedan koji će se upoznati sa tim, da ne bude sam, da se ta snaga te jedne informacije koja očigledno govori da se tu u toj Srebrenici, to se još uvijek ne zna ništa o razmjerama, ali on shvata da se radi o jednom monstruoznom zločinu, ne može da ga predvidi koliki je, njegova je prva procjena da je 4000 ubijenih, ali to je 13. 14. juli. I on kaže, najvažnije sad i onda je uzeo čovjeka sa BBC-a s kojim je podijelio taj nalaz i tu informaciju i taj film koji su gledali, jer je procjenjivao da će se taj film vrlo brzo izgubiti, jer našao je taj film u kojem je našao jednu scenu koja je ukazivala da se tu ne dešava obična stvar. Da to nije samo neki ratni sukob ili neki ratni događaj, ušla vojska tu, pa to, nego osjetio je samo na toga i odmah. Dakle, i uvijek je važno, interesantno izgleda, ali važno je da nisi sam. Jer ako si sam, onda su svi protiv tebe. Kao što je i novinarska solidarnost. Novinarska solidarnost kaže kad neko objavi nešto zbog čega je napadnut od javnosti, onda svi ostali mediji objavljuju to isto. Da ne bude taj odium usmjeren samo na jednu tačku, nego da se mora raširiti na više, a kad se raširi na više tačaka, onda je... Tebi je ostala ta novinarska solidarnost. Sam ne znam zbog čega, sad ti telefonirao i pitao, da li mi možeš pomoći u tome i tako dalje. Ti si rekao, ja u pravilu novinare ne odbijam. Da, pa nikad ne odbijaš novinare. To je dio profesije, jer napad na jednog novinara, to je napad na sve novinare, to je jasno ko dan. I to je i stav, oni kad hoće da napadnu, oni izdvoje čovjeka. Evo sad u Americi izvuku ovoga Kimela, ali odmah ima ekipa koja se pojavljuje više njih, dakle voditelja. Vraćen je na program, sinoć sam gledao posljednju vijest. Biće vraćen, ali nije, da je ostao sam ne bi bio vraćen, ali već se pojavila. Tako da je to važno u trenutku kad je jedan napadnut, to je kao kad iz krda izdvoje jednog, lako je sa njim, ali ako se krdo povrati, pa onda udari, onda neće biti lako tog jednog. Prema tome, to je uvijek tako. Zanimljivo je. A ja sam to nedavno saznao sam dok sam se pripremao za ovaj razgovor, da je ta famozna top lista nadrealista. Mislim, nemoguće da ne razgovaramo o njoj. Mislim, da je prvo nastao naziv i to da si ga ti smislio u vojsci i da si tek, dakle, kada si se vratio iz vojske, taj naslov koji si se svidio, razmišljao si kakvim sadržajem ga ispuniti. Ja sam onaj klasični što prvo ima naslov pa onda počne tekst da radi. Zapravo, da budem iskren do kraja, taj naslov je pozajmljen, ne u tom obliku, drugačijem, ali je model isti. Dakle, ja sam radeći na 202 slušao sve ostale koji su tu radili. I ja sam posebno, osim Hame Mostarca, čuvenog prevodioca, uživo,
Ja sam jako volio Sašu Materića, koji je radio jednu emisiju koja se zvala Ventilator, išla je subotom, ne znam, ako je trajalo sat i po, ja mislim. I on je imao u toj emisiji, koja je bila jako zanimljiva, ja sam volio čak doći kod njega kad montira emisiju, da gledam i to, i pričao sam sa njima, i slušao sam emisiju kod kuće, jel? Ili kad bi došao ponedeljkom na posao ranije, onda bi uzeo trake koje su još postojale tu, jeli, prije nego što odu, ne znam gdje, pa bi uzeo trake, pa bi sjedio na našem magnetofonu redakcijskom, pa preslušao jedan dio te emisije i tako dalje. Ako nisam već čuo. I on imao jednu emisiju koja se zvala Top lista šubidubista. To je onako bilo neko, njegov glavni junak je tu bio onaj glumac Mirza Tanović, taj je vrlo mlad, koji ulazi u studio i tako pričao ono što kažu što na to na drum. Neka vrsta nekog nadrealističkog skoro jezika i govora. Kao na tragu tih Taversenovih bajki. Ali to je 76. godina, 77. I ja sam to je meni ostalo negdje u glavi, u malom mozgu, i kad sam ja sjedio negdje tamo 78. već sam ja bio u prekomandi iz Niša u Prokuplje, a tamo sam bio vojni pravnik, pa sam imao i kancelariju, radio sam pravni posao, a imao sam dosta slobodnog vremena, kad god završim nešto, onda sam išao, ono što kažem, na dnevnoj bazi u grad, mogu sam otići uvijek u grad, imam neku obavezu. Stvarno sam nekad išao da rješavam neke probleme kasarne sa vodovodom, sa smećem, sa ovim, sa onim. I onda sam išao dole kod njih, pa idem u grad, smeću u grad, onda sjedim u kafani, pa gledam ljude, pratim. I onda sam sjedio tako i zapisivo, kad bi neka radijska emisija koju bi ja trebao da radim, trebala da postoji, šta bi ja tu napisao, šta bi ja tu radio i tako dalje. Onda sam stavio Top listu nadrealista, to bi biti neki humor, neko zezanje. Tako da je taj, onda kako sam, to je bila 78. možda avgust, juli, septembar, ko zna. Ja sam otišao početkom oktobra, završio sam vojsku početkom oktobra, 78. Tako da, u to ljeto, vjerovatno, 78. negdje u tim čuvenim, bila je jedna čuvena kafana gdje je Topličanin, u to vrijeme bio Topličanin pravo veliki bokserski klub iz Prokuplja, glavni su njegovi bokseri bili onaj Šačirović koji je bio u muha kategoriji i Ristić u bantamu, oba dvojica reprezentativci, osvojili su poslije medalje na nekim prvenstvima. Ristić je bio interesantan, odličan borac. Zbog njega sam zapamtio onaj čuveni dupli dekung. Da se zatvori on samo tako stoji i onda sjevne neki direkt ili tako dalje. Tu sam ja dolazio, tu sam nedeljem, svake druge nedelje imali prvenstvene boks mečeve, a ja sam tu dođem, ako ne gledam boks meč, onda sjedim u toj kafani, baš ta velika, zanimljivo. Dolaze neki ljudi, jeli. Ako slušaš šta ljudi pričaju, gledaš ih kako, mislim, to mi je uvijek bilo zanimljivo. Tu sam tako zapisao tu top listu i onda kad sam došao, to je već krajem 78. sam već se dogovorio sa radijom, ali to je stajalo tako, nije. Ali kad mi je rečeno da bi mogao raditi primus, ove su dvije stvari prve pale na pamet. Ovo ćemo da uvedemo ove prevode i uvešćemo tu top listu. Tako sam ja top listu radio tamo negdje od novembra 79. do maja 81. Ali što mnogo ljudi, recimo, ne zna, tvoj prvi kontakt bio je Zlatko Arslanagić, je li tako? Iz Crvene Jabuke. Koji je na neki način doveo sve te likove, jeli, zanimljive. Ali šta je tu još zanimljivo? Dakle, on je bio mlađi od njih, bar par godina, je li tako? Pa od te generacije. Pa to ja uvijek kažem kako je nastala top lista. Nastala je tako što je učenik drugog razreda gimnazije doveo svoje drugove iz 4. razreda gimnazije da rade emisije. Dakle, on je u 2. razredu bio. Da, a on u svojoj karijeri u Crvenoj Jabuci, nije to bilo bez šarma, naravno, ali nije bilo baš toliko oslonjeno na novi primitivizam kao ovi ostali muzičari koji su dolazili. On je to potpuno napustio. Mislim, Zlatko je bio vrlo interesantan mladi dječak, ja ga se sjećam još i mlađeg, možda i kad je bio završavao osnovnu školu,
bio odličan najbolji prijatelj mog mlađeg brata, pa je dolazio kod nas kući i kod njega, ali ja sam ga sretao kod nas kući. I onda mi je on tako kao gimnazijalac pokazao te neke svoje ploče, dakle on je pravio te omote koji su imali sve što i svi ostali omote, samo što nije bilo vinila, nije bilo ploče unutra, sve nacrtano flomasterima, naslov ploče, benda, sve pjesme, svi stihovi, svih pjesama, sve kompletno. Izmišljeni bend. Sve izmišljeni bend, zvao se Dirty Joe Band, grupa Prljavog Joe. I on je tu kompletan. Kako izgleda ploča? Sve. Znači, naslov ploče, neka sad bi recimo od toga napravili mokumentar, izmišljeni bend koji on je njemu zamislio karijeru. I pjesme, ima sve pjesme. Sve su pjesme napisane, jako duhovite, tako dalje. I tu se pojavljuju raznorazni likovi, ponekad neki likovi iz našeg kvarta. Čuveni, recimo Džidžan, koji je radio za ovu radnju, vozio je jedan motor, prdavac, i na njemu je prevozio hranu, uvijek nabije bi kapku grunfonu, neku gumenu, nabije na glavu, samo mu na oči vire i vozi taj motor kroz kralja Tomislava. I Džidžan je bio nama, ono što kažu... I on je bio jedan od likova tih pjesama zamišljenog benda. Pa recimo poštar Mitar, koji ujutro ga oko 10-11 sati pojavljuje se, malo ranije, oko 9 pojavljuje se na početku kralja Tomislava dozvo, ide i završetak mu je uvijek u bifeu Šibenik, to je negdje pri kraju, to preko puta gimnazije, to je bio neki bife gdje su poslije radnog dana ovi koji su radili tu i tako dalje svrate na jednu, ponekad se to pretvori u nekoliko ili ponekad u sjedeljku, odnosno stajanku, pošto je to bio najstojeći bife, šanki, da se osloniš na ono. I tu poštar Mitar završava, a pošto je kad podijeli penziju, da dođe dobro pijan, svi kažu, ajde poštare jednu. I onda je to Zlatko u tim pjesmama upisivo kompletno, to je taj jedan mali isječak života. Velika je, recimo, šta je tu sad zanimljivo dok to govoriš, nakon toga zabranjeno pušenje to potpuno preuzelo, tako? Da. Oni su, Crvena jabuka je odustala od toga donekle, ali ovi su to uzeli kao svoj način rada. Ti si jednom izjavio da, što se tebe tiče, da je samo je zabranjeno pušenje baš sarajevska grupa. U onom smislu da ne dolazi iz Sarajeva, nego da govori o Sarajevu i da stvara urbanu mitologiju Sarajeva. Jeste, u tom smislu oni su baš oni su od tih nekoliko toponima Sarajeva, napravili cijele priče, neki od njih više ne postoji, nema više kina 1. maj, i tako dalje, ali danas stoji, nestanu i druge stvari, ali eto vidite šta je između ostalog, da ako nije pretjerano reći, zadatak umjetnosti, te neke tačke koje su postojale pretvori u nešto što plovi kroz vrijeme, i za nas koji znamo za to, a i za ove koji ne znaju, neće nikad znati za to, ali evo sad imaju cijelu pjesmu koji govori oni su uspjeli, nedavno sam prisustvovao jednom koncertu zabranjenog pušenja i onda sam shvatio da oni zaista jesu jedan pravi narodni bend, ne u smislu folk muzike i ostalog, nego je zanimljivo po publici. Bilo je tu, tih nekih mladih pankera, bilo je starijih ljudi, svi su mogli da čuju nešto što žele, recimo, od tih nekih njihovih ranih pjesama, do onda tih Springsteenovih balada, i najviše su me podsjetili na Springsteena i na publiku koju on okuplja na svojim koncertima. Moguće, pa ima, to je čak može se uspostaviti direktna veza. Oni jesu ambasadori ili manekeni Springsteena u ovom dijelu to je ta poetika, kugle. Radništvo. Jeste. To jeste, ima. Mislim, može se po tim tragovima njihovim još negdje, ali to je sigurno to. Ali meni je bilo interesantno kad smo izdali knjigu, pa promocija je bila i dolazi sad jedna, pa dobro, ne mogu reći djevojka, mlađa žena i sad sulaće umilno, kako se zove, kaže, to je za moju mamu, kaže.
nije. Ja sam to onako za mamu, znaš, da gledam. Ali eto, ali jeste bend koji ima, to je bend koji sačuvao taj neki izvorni rock and roll, ne daju se, su nekako uvijek drčni. Tiče ih se ovo sve oko nas, ne mogu da ne reaguju i tako dalje i tako dalje. Usput su, ali što se tiče barem Sarajeva, to je baš klasični... Ti si jednom rekao, da, Bijelo dugme jeste vjerovatno najpopularniji sarajevski bend, ali se za njega ne može reći da je sarajevski, nego da je jugoslovenski. Pa je, uvijek je bio jugoslovenski. Uvijek jugoslovenski. I ovdje su se karijere tako pravile. Svi su počinjali. Ja sam gledao, recimo, Bijelo dugme njihovih prvih 100 koncerata. Recimo, 73. 74. Jeli, do one prve ploče kad su otišli i onda se više nisu ni vraćali. Su postali istovremeno. Ali svima je to je bila svima varijanta. Jer to je da postanu jugoslovenski bend, ali da izađu iz okvira jednog grada, iz okvira jedne regije i čim je postojao jugoslovenski bend, to je automatski postojao. Da, Bregović i sada na tome insistira, sudeći po ovom turneji, ali po tim ikonografiji koja prati da su oni kao jugoslovenski bend. To je širi okvir, ali u ono vrijeme, eto, propala je ta Jugoslavija, ali vala, što rekao Sidra, nisu trebali standardi da protiču. Razumijem da propadnu. Jer Jugoslavija je imala jedan standard koji je bio prilično visok. Ja bih rekao da je taj standard bio evropski. Naime, ne samo u gradnji kuća, načina na koji se radilo, on je bio po svemu blizu njemačkom ili kao njemački i tako dalje. Ali onaj koji je postojao jugoslovenski umjetnik, on istovremeno postojao i evropski umjetnik. Dakle, jugoslovenski, bilo je puno glumaca, bilo je puno pisaca i tako dalje, ali malo je bilo jugoslovenskih pisaca, jugoslovenskih slikara, jugoslovenskih glumaca. Kad je čovjek postao jugoslovenski glumac, on automatski bio na evropskoj karti. Ali bilo je glumaca koji su bili jednog grada, glumci jednog grada, jedne regije, ali nije previše je bilo tih jugoslovenskih glumaca. Dakle, ti ljudi koji su nadišli sve te granice i bili su poznati, ono što se kaže, i nakon raspada oni su uglavnom i napravili tu za bendove isto karijeru. Tako bilo, znači da napraviš bend koji je svugdje dobrodošao, svirao u Skoplju, u Ljubljani, u Subotici, u Podgorici, on je svugdje viđen kao gotovo njihov bend. Tako da su ti standardi, da to svaki htio to da bude, iz mnogo razloga, ali su ti standardi bili prilično visoki. Moramo se vratiti na top listu nadrealista, da ne bi razočarali nekoga ko čeka tu priču. Da li se sjećaš te prve emisije? Sjećam se odlično prve emisije. O čemu je govorila i kakve su bile reakcije? To je bila emisija koja je tipična njihova. Ali mislim, oni kad su ušli prvi put, mi zapravo nismo ni znali. Mi smo se nekoliko mjeseci tražili, dok smo došli do jedne tačke šta mi zapravo pravimo. Bila je, oni su talentovani. Ali oni su došli, napravili su jednu emisiju koje su oni grupa ljudi koji upadaju u radio stanicu, neimenovanu, ali moglo bi se podrazumijevati da je to Radio Sarajevo, i oni ultimativno traže od muzičkih urednika da odbace šlagere i muziku koju su inače do tada svirali, da pređu na novi val i da počnu da sviraju pravu muziku. Dakle, to je upad jedne grupe na neki način terorista, ili već ne znam šta da kažem. Medijskih terorista. Koji traže da se promijeni uređivačka politika, da se svira novi val, a ne odurni šlager. Da, ali to se već na prvu može shvatiti šta iza toga. Ja moram priznati, ja sam sve vrijeme pratio to kako to izgleda, da li ta priča se sluša, da li se to može slušati, da li to ima jer ja nekako uvijek pokušavam da budem u funkciji slušalca, da vidim da li ovo neko hoće slušati, da li ovo ima nekog nešto. I nije izgledalo loše. Za tu prvu emisiju izgledalo je dobro i ja sam to uzeo. Ali znao sam. Dakle, ja sam za tu prvu emisiju, znajući, jer kad ti montiraš neku emisiju, ti ulaziš, ti tražiš studio, tebi se studio i režija daju, ne znam, na ono što si ti tražio, četvrtak recimo od 6 navečer do 9 i petak od 6 navečer do 9 i ti dobijaš. Ali radio ima ne znam koliko studija i oni se obično koriste u radno vrijeme, a onda posle podne to je manje, obično za ovakve sporovozne emisije kao što je moja bila. I onda
tebi dođe neki tehničar, ti nemaš pojma koji će tehničar doći. Među njima ima stvarno fantastičnih ljudi, majstora i tako dalje, jer ponekad ti dođe neko ko nije zainteresiran za neki veliki rad. Kad sam ja radio, to je moralo da bude stvarno da se, što rekli čovjek, umori, da se trudi, da se bori, jer to nije jednostavno, mora baš da pokaže umijeće. Ponekad ljudi neće, jednostavno neću. Ovo mi je radno vrijeme i to ću da radim. I onda sam ja za tu prvu emisiju, kad sam njih trebao da snimim, zovnuo svog druga Dadu Dragoja, koji je bio tonac, i rekao, kad ti radiš? Ja čak nisam to ni radio u svom terminu. Kad ti radiš i treba mi tvojih sat vremena. I on rekao, evo, ovaj će ti sad biti slobodno. I ja dođem i Dado Dragoje je snimio prvi, jer sam znao da sa njim neću imati nikakve, jer Dado je bio takva osoba. On bio ono što mu, kad ispričaš neku ideju, on odmah postane još veći zagovornik od tebe. Odmah se bori za to da to bude nešto, tako dalje. I onda je on to snimio i mi smo to, da sam ja to, znači nisam ja u tim svoje, ja sam to emitovao u subotu bez pitanja. Obično se te stvari pitaju. Ideš u uredniku i kažeš, imam ovo, imam ono. Manje više bi trebalo se preslušati kompletan sadržaj. Ali ja nešto nisam ni govorio, to sam ja snimio u petak i popodne i onda sutra pustio, ali u ponedjeljak ipak dobar đak kod urednika, uveo sam novu rubriku, odnosno stara rubrika, ali novi ljudi. Evo, da poslušaš to prvo izdanje, kako to izgleda. I on posluša i kaže meni, ovo nema šanse da bi moglo otići u program. I ja ono svojim kontam, što ja mu kažem kad je već bilo u programu. I on kaže, a to je zato što, tad je bilo, znači ovo je maj 81. a u martu 81. su bile one demonstracije u Prištini na cijelom Kosovu, koje će se pokazati zapravo kao uvod u raspad te Jugoslavije, ali on to se dešava i on mene objašnjava, čovječe, imaš što se dešava na Kosovu, a tebi grupa Tupamarosa, baš je taj izraz upotrijebio, upada, preuzima radio stanicu, hoće program, mijenja koncept, uređenje. Ja uopšte nisam, nisam mogao da shvatim, ali šta ću sad, pa dobro, znači nije dobar politički moment i tako dalje, pa se to tako shvata, dobro, pa ćemo praviti drugu, pa ćemo za iduću subotu svakako napraviti drugu. Koliko si ti uopšte, Boro, imao uticaja na njih? Da li oni tebi kažu? Pa kako da ne, nisam ogroman uticaj, pa mislim, prvo su oni ispričaju šta je suština skeča? Kažem, molim te, pa ćeš, ajmo malo obrnuti priču, ajmo sad pokušati drugačije, pa onda oni burgijaju, pa ajmo ovdje ovako, ajmo onako i tako dalje. Ali tu nema nekog striktnog scenarija, to je improvizacija uglavnom, je li na temu? Pa da, i kad nešto ko dogovorimo ovako ćemo, onda oni već počnu, je li. Kod njih je najbolje bilo jedan govori, a ovi drugi upadaju, pa onda ti poslije kad pratiš, moraš 3 puta slušaš šta je ovaj rekao, šta je onaj rekao i tako dalje, kod njih ste bile upadice. Da. Ja sam to pričao jedan put, negdje sam našao, ja mislim, u onoj biografiji Chaplina, kad je Chaplin došao u Ameriku, pa onda, ja mislim, sa onim Maxom Senetom, koji je bio kralj tih komedija, nije mi pričao o tome kako, i kao njemu Senet. Pa kaže, kod mi pravimo te komedije, znaš šta, nama je najvažnije nekako da imamo neku radnju, da dođemo do trke. Kad počne trka i trčanje, kod je god gledao one nijeme komedije, zna da je najveći dio protiče u trčanju i jurcanju na sve strane i tako dalje. Mi kad dođemo do trke, mi smo završili posao. Tako i ovi su, mislim, nešto smisle, ali jednostavno to su bili, ono što rekli, vragovi, mislim, oni najgore đaci u razredu koji uvijek imaju nešto da pitaju, nešto da dobace. I mislim, a ja takvih 5 imam, razumiješ? Nema drugih, nema dobrih đaka. Uspio se održati autoritet. Oni to i sada priznaju u pojedinačnim intervjuima kad govore. Mislim, ja sam nekako, nisam ja previše ni stariji od njih bio. Mislim, jesam sada. Dobro, od Sule, koliko je od Sule 6 godina, od Neleta 7. Zlatko je bio najmlađi, od njega 9 ili možda čak 10 godina. To sad više nije neka velika razlika. Tada jeste, jeli? Tada je to bila razlika, ali
Mislim, ja sam njih, kad su oni to počeli u maju, to sam pričao nekoliko puta, ne volim da se ponavljam, ali ja sam njih prvi put onda vidio kao bend. Da. To je znači bio početak maja, onda sam ih prvi put vidio 1. juna kao bend kad su svirali. Ja kad sam vidio taj bend kako svira, ja sam apsolutno, bukvalno znao ovo će biti veliki bend. Ovo će biti jugoslovenski bend, ovo će biti bend koji će rasturati. Bez obzira su sada imali možda Čejene, penzioneri na mori idu zimi. Ne, nisu Čejene tada izvodili. Penzionere možda da su imali su tu pjesmu Mala maca se peče, a ništa je ne boli, to nikad nije ni snimljeno, to ime, mislim, baš bila... Ali ti si to zaključio po energiji na bini, ne po pjesmama. Ja sam bukvalno gledao pred sobom, ja vidim, ovi ljudi će I onda sam, a pošto su dvojica od te ekipe bili u Top listi nadrealista, onda... Zlatka sam dobro znao, dobro, kasnije će, u početku još nisu bili Šiberi i Para, oni će doći u septembru, ali već će Nele i Zenit otići u vojsku, tada su oni poslije 4. razreda gimnazije išli u vojsku, tako. Ali ja sam tad znao da se moram posvetiti, jer vidio sam da je to talentovana ekipa ljudi koji će nešto učiniti i treba im nešto malo pomoći. Tako da sam se manje više trudio, naravno, pa nije, ja sam bio neka vrsta, mislim, producenta toga, dakle čovjek koji bi određivo koja je tema dobra, a koja je loša, gdje smo loši, gdje tako dalje. Razumijem. Svaki put, to je nekad bilo sa polovičnim uspjehom, nekad ispadne dobro, kad su raspoloženi, kad su ponekad, nekako navučemo, pa nešto ispadne, ali ko bi vjerovao da će ta jedna mala emisija koja je tako vrtila se na radiju 15 minuta, da će iz toga iskočiti cijeli jedan koncept, televizijski serijali. Da će ući u popularnu kulturu. Šteta što... I to čitave Jugoslavije. Da. Ali vrijeme je tako, jednostavno ljudi odlaze, mislim niko nije ni Monty Pythonovci koji su radili, 2-3 filma i serijale i ovo Jesi li ti ponovo pokrenuo Top listu početkom rata? Je to bilo na tvoju inicijativu? Da. Pa ja sam odmah znao kad je počeo rat, na radio televiziji je došlo u aprilu mjeseca do jedne konfuzije. Puno ljudi je otišlo, pobjeglo bukvalno iz firme i ostalo je možda to je firma koja je imala 2300 zaposlenih, to je malo selo. Svake sedmice 2-3 smrtovnice, ili neko umru u firmi ili nekome umru, tako da je to neko malo selo. Odjedanput smo spali nekom 400 ljudi na radiju i televiziji koji su tu radili. I onda su neke emisije ispale i ja sam rekao, pošto napravili smo neki poslovni odbor da spasimo firmu, jer su otišli direktori, glavni odgovorni urednici, osim s radija, s televizije, s radija, su svi urednici i direktori ostali na poslu. Onda smo napravili neki upravni odbor za cijele radio televizije u koji sam ušao i ja, ispred radija, koja treba sačuva firmu, da firma funkcioniše, da se bavi svojim poslom, da izvještava i tako dalje. Ja sam vratio tu odmah na jednu emisiju, taj neki dežurni mikrofon koji je bio kultna emisija našeg informativnog programa. Svake nedelje u 9 sati, to je samari, pregled sedmice, šta se dešavalo, politički uglavnom. I ta emisija ispala, nije bilo ljudi koji su to radili, otišli, nestali i tako dalje. Ja sam tu obnovio odmah u maju 92. I sada je bio urednik drugog programa. Da, ja sam bio urednik drugog programa, ali nema ni drugog programa, ni prvog programa, ni trećeg, 202. Sve smo to u sredinom aprila ugasili, pretvorili u jedan. Sam ja sad bio novinar koji, kao i svaki drugi, imao sam posla koliko hoćeš, snimaj ovo, snimaj ono, emisije, ovo. Ja sam rekao, ajmo obnoviti onaj dežurni mikrofon. Sad sam već bio u poslovnom odboru, pa se moja pikala, kad kažem nešto, to se malo i slušalo, nije bilo, sad to je neki čovjek iz drugog programa. Tako da i ja sam obnovio tu emisiju, jer sam smatrao da je rat i da mi moramo da imamo neku političku emisiju prvog reda koja svake sedmice ima taj pregled šta se dešava i tako dalje. I stvarno za nju su pisali najbolja imena tadašnjeg novinarstva u Sarajevu, najbolji i budući pisci, dobro, Miljenko je već bio poznat pjesnik i tako dalje, ali još nije izašao sa svojim kapitalnim knjigama i tako. Pa mislim, Semezdin,
Hemon. Pisali su, svi. Hemon je već bio u Americi, njega nismo. Ali su svi pisao Tihomir Loza, pisao Senad Pečanin. Mislim, nema novinara iz tog vremena, sa radija, Zoran Pirolić, mislim, koji je bio tu, koji nije pisao ili radio nešto za dežurni. Tada je bio Hajrudin Ramadan je također bio. Jeste, Ramadan je bio, on je radio u ovom drugom dijelu. I onda sam ja vidio odmah da je ovo idealno vrijeme za nadrealiste, jednostavno da rat sve oko nas, mislim, potpuno je jedna situacija koja je upravo idealna za njih, da unesu sad u sve to što se dešava oko nas, koje je maksimalno ozbiljno, zastrašujuće ponekad. Kakva je bila njihova reakcija na taj tvoj poziv? Pa inicijalno, super, ali sad smo mogli, treba ih okupiti se, probleme, to je već kraj maja, početak juna 92. To ne može ti do grada doći, mislim, sve je to prvo komplikovano. Ja dok dođem na radio, televiziju, oni su tamo u gradu, gdje ćemo se naći, mislim, dobro, još telefoni rade, pa nešto komuniciramo, ali eto, pomogla mi je odluka predsjedništva 21. juna o uvođenju ratnog stanja, čime je svaki čovjek u ozbiljnim godinama postao vojni obveznik. To mi je pomoglo. Kaže, super ti je ideja, ajmo da krenemo. Tako da su došli to svi, koliko ih je bilo. Čak došao i Zlatko i Đuro. Doduše, Đuro nije dugo izdržao, on je imao neki strašan strah da izlazi iz kuće u to vrijeme i on je vrlo brzo i otišao. Otišao je negdje krajem jula, ja mislim. Ali napravio jednu antologijsku emisiju, neko prikazivanje Tita na Dobrinji u sred rata. Toga je on odglumio od kuće telefonom. Kad oni Tita pitaju za savjete šta da se uradi u datoj situaciji. I Zlatko je bio tu, radio je nekoliko emisija, a onda su to je. I onda se tu recimo Sula pojavio kao fantastičan igrač. Mislim, ni imao pojma koliko je on dobar i glumački i mislim, to je godine na sceni naprave od čovjeka Supermana. Elvis G. Kurtović, koji je zapravo, mislim da je prvih možda 20 emisija iz te izvukao, jer je on osmislio onaj koncept čuvenog folk filđana u kojem je pravio pjesmu. Neki dan sam bio sa jednim od naših boraca, Edom Zupčevićem, koji mi je rekao, pa mi smo to slušali na liniji, čovječe, mi smo te pjesme sve znali na pamet i tako dalje. A neki dan sam po prvi put vidio, znao sam za tu knjigu, čitao sam je u nekim dijelovima, ali nikako je nisam mogao naći. Onda neki slučajni susret u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci, oni imaju primjerak te knjige, pa su mi je dali da je malo, što kažu, pogledam. To je knjiga Jakova Jurišića, generalnog sekretara Udruženja književnika Bosne i Hercegovine prije rata, koji je rat proveo na Grbavici. Ubijen je 1993. godine u novembru u Radnom vodu. Kao Hrvat je prošao kroz, što kažu, kalvariju, ali je napisao jedan dnevnik koji je tek godinama poslije rata, možda i 10 godina poslije rata, objavljen kod nas ovdje. To je valjda njegova žena sačuvala. To je dnevnik od prvog dana rata do tamo negdje 24. 5. novembra 1993. kad je on zapisuje, možda dan prije smrti ima jedan zapis. I on je vodio dnevnik, pisao šta mu se dešava i tako dalje na Grbavici. I u tom dnevniku ja nalazim u julu 1992. da on kaže, o srijede, kaže, jedva čekam nadrealisti kad će biti na radiju, znači u nedjelju. Ima nekoliko tih zapisa koji govori baš vidim tačno po zapisu da je slušao emisiju, reaguje na neke stvari koje su bile samo u toj emisiji. I piše jedan cijeli panegirik nad realistima da su oni jači od divizije vojske, načina koji uspijevaju da tu turobnu stvarnost pretvore, da taj ugalj pretvore u dijamant i tako dalje. To sam pročitao prije možda
3-4 mjeseca. To je nešto smo radili sa njima, pa eto, tako sam prvi put vidio tu knjigu koju sam znao samo po nekim malim zapisima. Jedan put je imalo Vrenović objavio, možda 1-3-4 stranice i tako dalje. Ali dakle, ponovo si imao dobro procjenu. Da, ali nekako, to je meni prirodno da kad imaš katastrofu, kad imaš nešto što nas je prekrilo kao nešto što hoće da nas uništi i da nas pobije, ja uvijek mislim da je dobro da imaš kontru tome, da imaš nešto što je čista radost. A nadrealistu su samo i pojam čista radost. To je ti si jednom napisao, jeli, da Zdravko Grebo, tvoj prijatelj, da on nije vjerovao u javni angažman bez ironičnog odmaka. Da. To me nekako na tom tragu. To je on govorio, mislim da se to negdje našao, našao kod njega blizu, ali on je imao taj jedan, jer uvijek čovjek zapadne ponekad u tu neku ozbiljnost uvijek kruta, jeli? Osim kad nije jedan ozbiljan rad, jeli, kao što imaš, ne znam, velike književnike, pa ti znaš da iza toga stoji nešto što se zove, jeli, ozbiljno. Ali kad si ti u jednoj situaciji koja je ozbiljna, onda uvijek tražiš neki način, jeli, da to na neki način poremetiš, jeli, da ne bude baš onako, nego ironija je jedan od dobrih odmaka. Zdrav smijeh je idealan, jeli, za tako nešto, jer čovjek onda se prepusti samo jednoj emociji, to je kao da svira na jednoj žici, jednostavno, to je, moraš imati neki osjećaj kao da se svira na više žica, ali sviranje na više žica podrazumijeva, jeli, malo da se i trpi, jeli, da se ne bude samo, jeli, ozbiljno, nego mora. Tako jeste, ironija ima to, pa to ja mislim, to je Kišov model. Danilo Kiš je uvijek govorio da, mislim, bez toga jednostavno nema, moraš da imaš taj neki ironijski odmak, inače stvari postaju malo jednosmjerne. Da, a u to ponovo sam čitao negdje i to mi se jako dopalo, da si ti tokom tog ratnog izvještavanja, za koje znamo kako je bilo, da si ti čak bio predlagao da se ukinu pridjevi. Ne, poslije rata. A poslije rata? Poslije rata, kad se završio rat, kad je bio došao neki stranac, pa pita mene šta bi mi mogli sad tu nešto da učinimo i tako dalje i tako dalje. Ja rekao, mislim da bi najbolja odluka bila da zabranimo u novinarstvu upotrebu pridjeva na 20 godina, da vidimo kako će to izgledati. Čovjek gleda, vidim ja u pogledu, razmišlja kako sam mogao sebi dozvoliti da odem kod ovog ludog čovjeka, razumiješ ti, da njega išta pitam i tako dalje. Ali mislim da to nije bila loša ideja. Mislim da bi naše novinarstvo bilo mnogo bolje da je izbacilo, ne, čak ni vrijeme, ne može ni sunčano, ne može ni to da se kaže, ni vjetrovito, nego moraš naći samo imenice, glagoli, da se vidi tačno šta je radnja, šta se zbiva, o kome se radi, ništa ovo da izbacimo. Ali mislim, to je onako bilo više, kako da kažem, jedan opušteni prijedlog za koje se znalo da neće proći, ali ovako kad razmišljamo, to nije loše. Kao što nikad nije loše kad se čovjek optereti ili sebi uspostavi neke zadatke koji od njega traže, jeli, malo više napora nego što je uobičajeno. Jednostavno da mora da razmišlja o stvarima malo drugačije. Čim izađeš iz tog uhodanog, iz tog nečega što je svakodnevno i što radiš onako što kažu, primijetiš. Kad ja izađem iz kuće pa dođem na pola puta pa kažem sebi zatvori hiljaona vrata. Od kuće zaključa hiljaona, jer jednostavno to je automatska radnja. Znači kad čovjek izađe iz automatskih radnji, ali onda maksimalno se fokusira na priču, na ljude, na događaje i tako dalje. Čitao sam tekst u kojem si napisao da si na koncertu Bowija otkrio kako izgleda zaista mir. Ja. Da si tek tada sebi osvijestio, jeli, da rata više nema. Ja sam kao što je većina ljudi tih koji su odrastali 70-ih i 80-ih, koncerti su bili jedan od načina na koji smo, jeli, prihvatali svijet. Dakle, koncerti, odlazak na koncerte, to je bilo
To je bilo nekako normalno, to je bilo nešto čime smo se ponosili, odnosno ne ponosili, nego jednostavno čemu smo vodili računa, da slučajno šta ne promašiš, ima koncert tu i tako dalje. Neki su nam bili nedostupni, ali ovo što je bilo dostupno, znači ovo što je bilo u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, Ljubljani, pa čak i malo i dalje, Jez, Budimpešta, to je moglo, jer i ona doba se u Sarajevo do Budimpešte moglo za 6 sati doći. Sad možda malo ne, ali jer tad nije bilo samo jedna granica. I šta je to na tom koncertu? To je neka životna radost. I ovo je bilo, završio se rat, bukvalno, hajde da kažem, završio se u oktobru, ali završio se formalno u decembru 95. A ja krajem januara idem u Prag na jedan susret medijskih centara i medijskih instituta Soros fondacija. To je došli ljudi iz Kazahstana, iz, ne znam, naravno iz svih ovih zemalja naših i tako dalje. A jedan put ja prvi dan vidim, slučajno pročitavam u nekim novinama da Bowie ima koncert u Pragu recimo za 3 dana, za 4 dana. Ja pitam organizator, ima li šta vama tamo, možete li nam... I ja daćemo pare i oni kažu nađuše karte. Što smo ja i Hrvoje Batinić. I mi dođemo na taj koncert i tako se potrefi, toliko smo bili, jer to je moj prvi koncert zapravo poslije toliko godina, ne mogu da se sjetim u ratu nijednog koncerta, prije rata ne znam kad je bio taj posljednji koji sam gledao. Znači prošlo je 5 godina, 6 za nekog ko je, ono što kažu, priključen na te aparate bio, to je već jako dug period. Idemo da vidimo Bowie-a. Zapravo to je prvi put da sam ja gledao Bowie-a. Gledao sam neke druge strane bendove, ali ne Bowie-a i to mi je bilo idealno. I to je bila fantastična turneja i tačno sam shvatio kakva je njihova turneja. 2 mjeseca Amerike, 1 mjesec Britanije i Škotska, Irska i 1 mjesec Europe. To je otprilike 4 mjeseca turneje. Znači, tamo su najveće pare u Americi, 2 mjeseca, onda ovdje mjesec je Britanija i mjesec je cijela Europa. I mi sad dolazimo to da gledamo i toliko smo ja i Hrvoje bili zainteresirani da to vidimo. Nas dvojice smo hodali, obilazili salu, još smo došli možda 3 sata prije početka koncerta kad nije bilo puno ljudi, pa obilazili ovo, pa gledali postavke, pa gledali ovo. Dakle, sve nam je bilo interesantno ljudi. Ali smo se zadesili nekako da smo došli pred samu binu kad se već stvar počela zagrijavati, napuniti, tako da smo mi ostali skoro kao oni fanovi, skoro blizu njega. I tako smo gledali to gotovo iz prvog reda. To je prouzrokovalo bol mene su sve kosti bolile poslije tog koncerta. Jedva sam došao sebi, ali ta atmosfera, taj koncert, ta muzika, to je nešto, tad je meni došao mir. Znači, oktobar je bio onaj mir, bio Dayton, bio je Pariz, na tom koncertu odjedanput sam se osjetio, čovječe, vidi ti, mi se vratili, pogledaj ti, mi slušamo Bowie. Evo mene, evo Bowie-a. Slušamo Bowie-a svira. Mislim, tako da ta atmosfera kompletna tih svjetala, tih ljudi oko tebe veselih, radosnih, koji na svaki prepoznatljiv rif reaguje ovako ili onako. Jednostavno ta jedna atmosfera, ali za jednog stara, ja sam već tada stari rocker, dobro stari, ja sam 96, 40 godina, 41, tačno osjetio, eto, tako je došao mir u moju kuću. Da, i onda si, ali već u aprilu 95. godine otvorio si, Medija centar. Tada radili ste istraživanje, pre to, i onda došli ste do saznanja da u Sarajevu i u 30 opština u Bosni i Hercegovini, koji su, možemo reći, tada bile pod kontrolom armije. Samo se to moglo i uraditi. Bilo je 105 štampanih medija, 43 radio stanice, 17 televizija i 4 agencije. Ali redakcije su činili novinari mlađi od 25 godina. Manje više, dominantno. Da, dominantno, recimo.
I vi ste shvatili da nedostaje edukacija. Ja, to je već bilo od ranije. Da treba izbaciti pridjeve. Da. Pa Medija centar je nastao, ali ta ideja je još iz 94. godine, kad je se vidjelo da je manje više takva situacija. Onda smo mi uzeli to istraživanje samo da smo sigurni da je to baš tako tačno, ali znali smo manje više taj broj ljudi koji su, da je puno mladih ljudi koji su ušli u profesiju, koji su prošli bez ikakvog novinarskog obrazovanja, dobar dio njih i tako dalje, skromno. I zato je to nastalo, jer Soros fondacija je u to vrijeme trošila, možda je potrošila za tu, ovo je 94. 95. a oni su osnovani 93. pa potrošili sad će nekoliko miliona dolara, jeli, za medije. Jeli. Oni se držali jedne teorije koja je bila kao keep the media alive, kao da se održe mediji u životu. Nije bitno. Drugi su samo nezavisne medije. Recimo u Srbiji i Hrvatskoj samo nezavisne medije, kod nas se podržavali svi. Da, čak i javni servisi. Da se održe, da jednostavno ne prestane, da ne nestane ta medijska industrija koja je bitna, nego naprotiv, da se razvija. Tako da i onda smo znali da kad već troše, odnosno Soros fondacija, unutar nje je došla ta neka ideja da kad se već troše te pare, zašto bismo samo, ne znam, daj papir, daj tehničku ovo, daj ono, zašto ne bismo napravili neki centar gdje bi se ljudi malo i obrazovali. Tako smo mi nastali kao... Ali čini se da su oni u to vrijeme dobro uložili taj novac. Pa tim, recimo, poslijeratnim godinama zaista se činilo da postoji jedan jak medijski blok koji može pomoći u formiranju istinski demokratskog društva od dana slobode Bosne, oslobođenja. To je bilo, to je ta čuvena mantra nezavisni mediji, to je sad već zaboravljena stvar, niko više to i ne spominje, ali tad je bilo, dakle, jer bilo je uvijek neko pita zašto nezavisni, govori, jer to je prirodno da se insistiralo na nezavisnosti medija, ne zato što je to elementarna stvar, i važna stvar za medije, nego zato što smo mi prošli rat 4 godine, gdje su mediji bili potpuno htio, ne htio, ti si bio patriota, pa su neki mnogo jači nego što bi trebalo, i tako dalje, za neke je to bilo, znači, najvažnija stvar biti patriota sa činjenice manje više, ali jednostavno u ratu su mediji moraju da budu patriotski, jer to nema druge, to ne postoji način, ti živiš u jednoj atmosferi u kojoj imaš, uvijek se kaže, ima politički i ekonomski pritisak. Ovdje imaš i vojni pritisak. Ali ne smijemo zaboraviti da su i čak i tokom rata su mediji pisali, recimo, ratnim zločinima. Naravno, ja ne govorim, što je bilo izuzetno hrabro. Ali su isto bili patriotski. I sad je, nakon rata, to je prirodno da insistiraš na nezavisnosti, pogotovo od države, zato što si već bio 4 godine u braku sa njom. I sad hoćeš kao čovjek koji prije svega poštuje, mediji bez slobode nisu ništa. Ako nema slobode, mislim, mediji, to je krpa za čišćenje, to je istrošena. Mora da postoji sloboda, jer bez slobode jednostavno stvari ti postaješ neka produžena ruka nečega. Je li to politika, je li to vojska, je li to ekonomija, je li to nešto, ali bez te slobode. Prema tome, to insistiranje pred kraj rata i posle rata i prvih mjeseci posle rata na nezavisnosti je bilo prirodno, jer smo se htjeli osloboditi braka u koji smo ušli zato što je to jednostavno bio rat. Svi su, naravno, ima neko ko je veći, što kažu, patriota i od pape samog, ali ima neko ko svoj patriotizam troši na to da ukaže na probleme koji se pojavljuje, tako dalje. Ti naravno da pratiš i današnje medije, jednom novinaru uvijek novinar. Ja ne očekujem naravno od tebe da sad ti daješ ocjenu kako su danas mediji i tako dalje i to se. Ima li neke... Ne, ja lično... ne znam šta... Ja sam uvijek stava da je najbolje vrijeme za novinarstvo današnje vrijeme. Da. Ne mislim danas u smislu danas, nego današnje vrijeme kao današnje vrijeme. Da je uvijek vrijeme u kojem smo najbolje vrijeme za novinarstvo. Mislim, kad sam ja bio mlad novinar i tako dalje, to je bila profesija sa puno uslovljavanja, sa puno onih ali što djevojci sreću kvari, tako dalje. Uvijek je neki problem, nešto nije atmosfera, nije politički trenutak, nije ovo, nije ono. Uvijek ima neki super razlog da se nešto ne objavi, da se ne uradi, da ovo, da ono, pa to čovjeka na neki način
potpuno ulijeni, jeli, pretvori ga nekako u nekog dembela koji samo to hoda, pa nešto tu dobro. Tako da ja neću da govorim, meni je najbolje vrijeme kad sam ja bio mlad, ali to je uvijek tako, kad čovjek mlad, to je najbolje vrijeme. Što je rekla ona, to je i Kundera davno pisao, jeli, kad je gledao neke knjige sa fotografijama Hitlera, jeli, neku nostalgiju osjetio iz prostog razloga, zato što on bio mlad u to vrijeme, jeli, to je bilo vrijeme njegove mladosti, a čovjek ne obraća pažnju na sve oko njega. To je jednostavno dio vremena kad je on najpotentniji, kad želi da uradi i buntovan je na neki način i tako dalje. Prema tome uvijek je najbolje ovo vrijeme. Ali bojim se, recimo, ako je nekada postojala cenzura, je li tako? Da sad je autocenzura, koja je sigurno mnogo opasnija od cenzure, jer kad je cenzura u pitanju, onda postoji neko cenzorsko tijelo prema kojem može da se djeluje, recimo, da se ono ukine ili da mu se bar ograniči djelovanje. Ali autocenzura zahtijeva promjenu u društvu, je li tako, što je ono mnogo teže. Ovo je sad je to potpuno drugačije vrijeme. S jedne strane je fantastično za novinara, ako hoćeš da radiš temu, čovječe, to je tolika masa podataka oko tebe koje bukvalno samo treba da pomjeriš malo dupe i da je uzmeš, ne treba čak ni veliki napor. Zato to je fantastično. Ja pričam o ovom našem arhivu u Media centru koji sadrži sve tekstove, mislim veliki broj tekstova iz naših novina od 850. do danas, ne baš sve, ali ima dosta, nismo sve skenirali, nismo mogli, tako dalje, ali i sad je to pretraživo i ti kad ukucaš neku temu koju hoćeš da radiš kroz Infobiro, ti dobijaš od jedan put 150, 300 hiljada tekstova iz kojih ti vidiš gdje se to dešavalo i tako dalje. I tako je jednostavno ponekad tekstove raditi, jer imaš, odmah možeš da se pozoveš, onda je on rekao tad tu i hvataš ljude u raskoraku, vidiš tačno tu nedosljednost jedne politike, kako je prije 5 godina bilo ovako, a sad je drugačije i to možeš ljudima da prezentuješ na jedan normalan način. I ne bi trebalo da imaš posljedica, jeli, zato što si to objavio, ali danas onda je bio samo jedan pritisak. Imao si jedan ideološki pritisak jedine partije na vlasti koja je zahtijevala da novine budu na neki način, jeli, da novinari budu takozvani društveno politički radnici, da izvještavaju tako da ne dovode u pitanju ključne magistrale tog sistema, jeli. Drugi svjetski rat, Titova pozicija, komunističku partiju, to su bile stvari koje se nisu dirali, to su bili jednostavno nešto u što se ne zalazi. Ali ti danas nemaš, ali danas imaš 10 izvora koji će te zapušiti u usta. Nije više samo jedna partija i njen ideološki koncept i njen ideološki obrazac i njen pogled na svijet, nego je danas to sve političke partije, vlasnici medija, ekonomske institucije, majčin sine reci nešto protiv Telekoma ili protiv firme koja je najveći izvor, pa ćete vlasnik medija s noge na noge izbaciti ti objaviti zaštićeni su do određene političke stranke. Imaš sad i religijske organizacije koje su jako moćne, snažne, ti ne možeš objaviti, što rekao Predin, kad je dolazio ovdje na Bukstan, pa priča u Sloveniji, pa kaže, šta vam je? Kaže, ja više ne smijem izgovoriti 10 stvari koje sam smio izgovoriti za vrijeme. Prema tome, danas je više protivnika, više mogućnosti da ti se zapuše usta. Tako da jeste, s te strane je opasnije, ali kao što je, mislim, svaki put je to isti ples. Ti trebaš u tom plesu da ispričaš priču onako kako misliš da ta priča treba da bude ispričana, sa činjenicama koje si doznao, saznao i tako dalje. Uvijek će se pojaviti neko ali sad je mnogo bolje. Onda je nešto bilo, recimo ako ne možeš ovdje objaviti, mogu se objaviti u Beogradu ili u Zagrebu. Negdje objaviš, pa tamo ode i tako dalje. I ovdje sad ne možeš na svom mediju, ali ima neki drugi koji je pravo opozitan, jeli, pa možeš kod njega. Ja sam i želio da mi o ovome razgovaramo na kraju. Imam još samo jedno pitanje koje meni, jeli,
I jako važno, ti si uvijek imao originalne uredničke ideje. Jeli, to sad nije ovo nikakav kompliment, nego to pokazuje karijera, jeli, i projekti svi za tebe. Da sada imaš 30 godina i tu istu energiju i to. Šta misliš, šta bi danas napravio da nekako uzburkaš medijsku scenu ili pitanje ti? Ne znam, moram priznati da nemam pojma, ne razmišljam. Kako recimo napraviti preokret? Radio bi kao što bilo ko od urednika ili novinara danas na portalu radi našo. Mislim, pokušavao bi da nađem neke teme za koje mislim da bi bile interesantne ljudima, ali ja to sad ne mogu. To je jako teško da se čovjek naravno, svjestan sam ja to. 70. godine prebaci 40 godina unazad. Može u snovima, ali u realnom vremenu teško zato što, šta ja znam, za ovu vrstu poslova uvijek treba jedna ogromna energija, motivacija, ono što se kaže na starinska riječ entuzijazam, jeli, ljudi koji ne pitaju koji je sat, koje je vrijeme, kako se to radi i tako dalje. A mi smo imali tu sreću, recimo, da je to bilo u ono vrijeme, jeli, da je to bio model koji se podržavao. Jeli, ako neko hoće da krepa radeći, nikomu nije stajao na putu. Sjećam se jednog režisera iz Beograda, odličan je bio, radio dobre drame, dokumentarce. I toliko bio dobar, mislim, dobio neke nagrade u svijetu, da su ga pozvali na finski radio da radi tu neku svoju dramu ili ne znam šta. Da malo proba u Finskoj, da radi u Helsinki. I on kad je došao tamo, on je počeo ove svoje sisteme koje mi naučimo. To kad se radi se dan, noć, nema puta. Kaže on njemu, gospodine dragi, naši tehničari rade do 7, ovi ton majstori vrhunski, dakle ne ovi koji idu na izvještavanje, na događaje, tako, ali ovi vrhunski ton majstori koji rade, oni rade samo do 17 sati, od 9 do 17. To je radno vrijeme, jel? U to vrijeme radi, to ne baš svih 8, nego možda radi, pošto je samo 4 sata, to je složen posao, morate biti fokusirani, jel? I radite 4 sata puno, poslije toga ste ko izmožden. Samo do 17 sati. Nema nikakvog rada poslije 17 sati, nema ništa u 8 sati, u 9 sati. Ja sam najviše volio tad kad uzmemo, pa ako treba i do ponoći. Jel? Tu je bio radio malo liberalan, mogu se kad uzmeš tu režiju, ako je tehničar raspoložen, mislim, niko nije obraćao pažnju, će neko sjeti do ponoći i raditi u režiji. A ne, u Finskoj ne postoji to. Ne postoji to u tim zemljama, jednostavno. Ljudi se brinu o svojim ljudima, ali i brinu se, rekao i onama, ali mi bismo htjeli da poginemo. Dok ne izgorimo. Tako da, za moj pojam, ne može se ništa raditi. Ništa se ne može raditi bez strasti. Za svaki posao potrebna je strast, ljubav, jedna želja da nešto učiniš i tako dalje. Meni je to nekako išlo od ruke. Onda neke druge stvari štetuju, što kažu u Crnoj Gori. Ali to je teško pronaći taj balans. Ali ja vjerujem da i dan danas ljudi ima koji mogu da promijene, mogu da nešto učine, mogu da naprave nešto zanimljivo. Ali za sve treba vrijeme. Ništa se ne može napraviti. Ne postoje lijekovi koji za jednu noć isprave. Rekao je da moj prijatelj objašnjava meni, pošto ja malo patim sa šećerom. Pa čovječe, ti, kaže, moraš, kaže, jabukovo sirće. Ja sam, kaže, to momentalno sam riješio. Ja njemu kažem, to je nemoguće. Ne možeš ti popiti čašu jabukovog sirća te riješiti svoj šećer. To mora biti godinama i godinama, 1000 stvari, hodanje, vrsta ishrane i tako dalje i tako dalje. Mislim, 1000 stvari da se uklope pa da nekako uspiješ da to izvedeš, ali nema čarobnog lijeka. Dakle, i ovdje u novinarstvu i u svemu tome što rade, nema čarobnog lijeka, ali postoje čarobni ljudi koji umiju da mijenjaju stvar, koji dođu, pa onda se skupi više njih, pa naprave, tako su nastajali veliki bendovi, jeli?
kad se susretnu nekoliko tih čarobnjaka, pa onda zajedno izrode nešto lijepo i onda poslije nekoliko godina se zbog žena ili zbog para posvađaju, ali eto ostane priča o nečemu što je bilo, što smo mi uradili, što smo gledali, što smo slušali, što i dan danas možemo da čujemo i tako, to su uvijek u životu te male dionice u kojima čovjek savlada nemoguće i onda se vrati pecanju i običnom životu. Boro, hvala ti puno, bilo je zaista ugodno, zanimljivo i boga mi poučno. Hvala lijepo.